Well, tuona si was nukewa. Kachibit betaka in wiowos ke tu inge inge sisin gastan gat. Dudaning tas tabange. Aula kawan kos nitsingalal kos finen Kent, Washington. Uya yange anakos diyan na Mr. Lipan. The guy San Antonio, Texas. Eldega by way of I've Kiribenash kata ma likiyac finen San Antonio inge na nake engma inga in kishang be magadashkea. Daraktail Ashalan gadil daga wiga changi phone nadala. Na banange operate misinge igashalan gad wiowos. Na bangam dawa klasha kos lipshela projectaring lipshela lafketa galal na Mr. Libana. Duan jum na Mr. Liban. Fine gom. Tuona sium digin treskal paing gom siya naman kulo kaksakin God aw wanam akalan minga nash siya me of trisigo phone minike pelching atakam tanching ikaw luta for far wona internet farni aw siya palal siya tagal kanas lang ama aw malitutan niya naro parang ataka phone wikom kulo malap fuga kalam protect Alakalem kulo malap nga me kaksakin gat lagat kain. Lafakya gat kain check the fast limit. Pindekin magilel daga wiga chang. Nangan wigo min kaksakin gat ke maulashkewa. Inwi metlashne. Nasis ko na inikestalin la. Nafakat sulpe takin fast limit ngan bain ko na kayo ma uchak petariash ki background an naknas tagas masasigasan in we got akalimila ko usasho ye ka fasima mar kloman na ngay guess tagi onsugonge malan metlash dilla keshipin nga mo yakeksil
Egan, gulo malap ke unsukungan. Lulap, kaksakin gat. Anke spela be nagelin met Kosrae belchinga. Egan, fatna mit nake oana klukwaskungan. Naro belchinga kat Srui kaksakin gat ke mullaske. Wa gulo malap ke arstuman negimi from Kuam. Tuwo gulo kaksakin gat ke mullas. Gulo malap ke arstuman. Na met nake o mataga harsh ke background on. Paing showluman pe. God bless you guys. Kataga akollah intaga nake malutuchinake. Me kulo tuwo na shimkenye kaksakin gat tuwo ke mullash nukewa lelakadin long eret makin gas matallal kulo malap ke fakshingan kenye na wanang akalamya kadataga wiowos ke malutuchinake me tosta nakada ushepe kuno kon nake Fred ashngorstaga shimkat ara kadataga oraka yashkadin akfashila sham shoklon megos sham shoklon longlon kor tuku na akketeyac digin nage Genesis saptashinga lu foshina ke kos aga dalle shu kaksakin gat kelchi baishna shesh kadin daga wiowos ke belchinga kulo kaksakin gat wang na yokshupen shain me daga long gaslan gat na gade in na proilan mut na gayo gade in na me akketeyac mut na gayo in wana pel na gayo kadeng wiowos kusin like share life gas laws tingin tres ka bakang gas foto tunin na Vinci bar from tuku kame katrat na met kulo malap. Well, I just go inge kulo You want to march to lot?
Kulomalap me kada si benakal munin sa kulomalap karslan mat nagawa na si bagalin mat matagal si likiyac pacl tukunon sukuha committee kun suka ne marshal Allah kamus tuwa kulomalap ka kum sa ngai ko fan si dalgin mesenge men pang phone chin tik ne pang magna takade recover na lutu fin mo kada takar si dalgin kulomalap ke oana ne marshal aman pangan tikin matagal samsam na piangsha naragade and we come na le kaksakin ke pelo Lumalap na mistilipan. Ngan welalin kaksakin ke wolacna. Ay ben Paing ko ma second level pacl and we got ke our worship plus kill do inge. Kadi na we and nakla sa kastan gat fast na met. Ana ko sa klenan mistilipan ilne aske studio lala. Tarakta ke pen inge ma likiyac na ke sharon off no pinen. pe sharon off pe sharon barigin Na banangara ildaga ke phone na ete akketeyac the in our other alternative ways magat ka bain taga uchiak na ke na ba musingi ba si pengan na bela ngan sang win sel na silipanen akya my last ke stakluk na we got penagasha I guess that kanila sa ke proe nagatwa da kel di lasha silipan bela jum kulomalap metiget fast na meda namnas wana tikin treskal en dakal nagawa pasaya siya yo tasak tagaden siya kuusin wikat pena proiken kuos harshwell masing yo na pa siya pegat ngetali me masikyak kepel todo somna maybe 40 years ago nagya makatash ke mising katli me ngal taga proi pieng el proi la case alle ngoslan nage makatin na finen ko sa mising pang kadina ga jin pe flok na ka ko kon ka nagade alle kaya fe malla prolan met na kayo katika in fact magadash ke akko kon ka mising nage mas met ko sa we fugunen malong kitchen price na tingin treskal pieng ali na pa la kat na pa kat in flok na ke oyelan ka tingin le floko son singalagos posina ke tolu akelim ela so mako in ferkel in lomsin papatamel le floko el fat na sin metamalu lalin mettigilen waki inakel mal fat ke foshime da la lalfungin ka de lalfunga la lalfungin ka e la lalfunga elosin de foshnya na fosha kluma ela som le floko el som tari katashin chenge mshenge inako floklal evin katena floklal nakachifenaro longshila shifen when papa nakadel saptun nashil noa mashaila
fact na sin met tamalutu siya taka wikat pa na namsing met lalfong niya. Tapan niya nga som nga faloko. Naro, in our sense of warning everyone, siya klapay kumakula. There need to be a sense of urgency na nga pay na pay katakula. Na akula siya fun na siya lakal ni malakyan ng pay fat na siya Nicodemus. Truly, truly, I say, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. If in much the gun, he'll get like a talk sizing, eh? May yamagan na pa ito ko. Katilit na fun na way that are ilit destination on every individual. Nakatito, Bible mo. At the end of the day, there's only two final destination, heaven and earth. Kaya ito ka, sinisasing God, katali siyak na pay. Kadin na kanali, mana pay sila katakas kemalan ka ito ka. Mugugulan mo ipakatakas ka. Naraga desong proy, pasya kayok, tasak manas. In that sense of urgency, Jesus il malaf, ako lefaloko. Ako la kuma pa na kadin mata ke masap si mayoki meta. Kadin lang si kadimit. Lang si matangan las wana kat lang si kat si fen. Evinas mata ka metiki kad, nakatin ako la. Katin ako la, naro yipen proing. Kadet ko na wi pang kadet ne marshalla tamdal kenye mat nakkewa mata ko. Tipe na likiyac preus ke kamen no. Kadayin no proilan mat nakkewa. Manas. Katil ito tayo no como. Elushe yataw sinilusom latar. Pa Jesus Christ. Nakatikain pili masangsing. When mas masifan na usi mo mapatpat. A focus la como Jesus il fact. Te fela singe. O masya e fataka. Para lang elosya kasho plumbing kashaw. Papingan siya may proilas. Katintalle mane evingat lang siya fela katranga Jesus Christ. Telling me pa mo. With that being said, namanas, we are taking tricycle getting proy and kumash one proy. Well, they've got flat and lost. Kom got mo je van de las. Kom mata inga sa ngay ti likiyac. Kom lieng siyas na kayo wakepelsing. Kom got mo je van de las. Katla le prem, katla laise, katla Jacob. Kom omniscient. Kom lieng mana kayo. Kom omnipotence. Kom kaliki mana kayo. Kom omnipresence. Kom arsyen na kayo. Kom fact ke gas lom. Wale lamo. You will never leave us nor forsake us. Argat ka na yung ke pelching ito la. Kom sipel pe usye. Aw siya ngayon acknowledge ko. Kaya ben pakot ang yok na siya. Kat kaya acknowledge ko. Akalim niya silpe. Fakla wangin makain taga metiki ko. Kom sovereign. Wangin mwet. Wangin makain taga tukum. Kom in complete control. Mana kayo asya niyo. Mana kayo in kasha fell. Kom ka nenek in the palm of your hand.
Wang na pay oye fin fella shinge. Kain taka katangkum la. Araga true kaksakin ko. Kumkat matal. Lang sikawulom na sin fella kalimika John 3:16. Come na elect and forgive each and every single person. Na every single person ali yok super nation. Why na kada sham akalim me ta ko kumalle shuk. Ukat fletamin ko. When a creation lena concourse. Kumrela mas mayok shupay pameta. Kumrela form a man for dust of the ground. Ako mongyang ke momo. God, every breath we take, langkalang lombang. Naragat pang nasyon, ito lakat fototulay man kayo. Wang siya paya siya siya matong. When Rome sapta postong tolu akalim. Cut no fun, we all have sinned, and we all have come short of the glory of God. God kat fatulul kat matkul. Na manas pakotin yoklom lang chikaw lom inte tuin we kat kai shi. She feel bena na manas na she bena we she matsasi si kepelching katin she bena follow na ke mapayalom kepelching. Without you, there's no life. Kung kat mateng, kung kat pakotin. Kat true malachikin kung kepelching. Ito lalal fungi. Wala lalong na ikam tao again fell. Akasaw. La siye pel. Ito ko fon lalang sikaw yung when a son akalim gospel lal son. Kasa na nangas na imit. Mana ka work like a castle. Kasa iklalaman mwet. Pang a perfect lamb. So, Jesus Christ. Na lela mana kayo wakadin ara ke pelching in kaksakan in alle faka pakotin yok lang sikawul na sin fellowship na ra ke mitiget fast meta ka chipa ka fa malla po katsatan tangon nomin we kat kai shi kesla I kesla in shias nganar nan kas ke pelching awi ananaklash katin die shakshin yataw sin luo som la eltaka shupya kawon kosh Wang makuluk lal. Eltaka matang la akosten na ke saplo. When eltaka to seek to save the lost. Lakat na kayo wakat matol. Narake pelching agadin na gadin spell national kaksakin ko fakulo malap na siyong bapa. Katkulo malap. Katkulo malap kain kanikin mol su kumataka. Alla kalam ke son singalakos for son kors. Katne semateng katne matkulo in pelna kayo wakis. Mateng lom na siya kay siya. Katalya shu kaksakin ko silpa kay fa malala. Manas na siya. Kat ina gan fakulo malap ke placings magad is ke molas kay siya. Placings after placings. Kat islet na kayo. Nakesyaw las na katilik natas. Nakemait kawak las na kayo. Kat flat na kat kulo malap na siya. Ke physical fitness las. Ke mongunas, any matalas, may kaya sa sorip malas. Kat kulo malap, kat flat na.
Kachiba ka fe manlap na siyo mo katflat na napnas. Esla oyan na kaywa. May usye ka din makin placings mga umisya na siya nga in usyain mawusya na siya. Tikat ka din stewarding. Inoret magin nagetoko siya ilong fin fellowship. Kadinale or Great Commission siya mga makalamige medalong lalgos. Kasi nga lalgos kanilong. Katflat na evin kumwangin kat wangin mo. Kumpa source of life. Kumpa source light si mafela si ngayon nila. Kumakiya matalal fungi. The body of Christ, Jews and Gentiles alike. Siya tagay susta kang ankangat in kalim siya sol siya as ambassadors of the kingdom of God. Glory may tagagadin alef fakum ya kepelching. Na kepelching kat flatten na Pengkat tamapay lumakay na. Pengkat kangan mo. Mapay lumakay na in fact. Ak fasya kepelching. Was long. Paing wolom ke when na Jesus Christ. In fact, kagiligpe. Oy, masim na ke Genesis na ke Revelation. Ditikat faithful name na ke walay lalong. Kadinalya, ito la kung akiya mao kung ak fasyela. Kung wana kaya misenga litu. Wangan Michael Euro. Siya fall fell na kayo. Nagawin fell siya ngayon lal fumiko. Silpe, kashikat. Akayikat kay siya ken kinalangos ko fan na siya na siya kay siya. Ayok kinagayo. Katlat na litigat. Wala Abrahamic covenant siya siya Genesis siya liu. Kasi nagayikos. Kapaslas in the new covenant wala lang. Nasilpe. Siyam siyokong ulmeko siyokong lonkos. Litigat kas molo o katlat na. Kada Srui kaksakin ko. Ito na paela kumkat mo si fanalas. Orgat siya proy kaksakin ko kepel siya siya kay fa malalap. Kat proy ke matlas na kayo. Dahil ke natas na kayo. Kashikat. Itikat. Oye makum. Akelin pacl. Kas moldom dagadin. Laska kanya litiyac natas. Kengon mo min pengkat. Itikat kadin. Ali loing panagetlik. First natas kepelching. Katlat na. Kat somniki mapayalom. First natas nga. Voorzeg mas kepelching. Ja, manas na siyas. Ditikat kadin ali liang. Ito lagat pa temple siya. When a Daniel sapta siya fos nga luakalim. O yan na kayo may daga kuluk ya temple siya kat flatten na. Si Viba, ditikat. Taga dinalya molingan, molingan pa mol. Ngon nomin pengat taga din make the right decision. Kat hindi fako si matagang. Fako akya. Si ven a length control. Katin ito controlling. Maisang protect temple siya. Kat kulo kaksakin ko mong katflatten na Pengkat katin karang klik nata shit klik fosh. Kat proy pagin na papa. Mwet kulacna kayo nga kesyaw shishik syaw na. Tayo lojong kat kulo malap. Proy ke mwetlash. Ne
We might call wolacna gayo. Tagan nga let tuku ki kaslum. Hakagat na nagefloksil. Na manas kat trim latari. Kosher. Kat forset na tina dila. Jesus leveloko. Wang metadalanya. When a shit is on the subtacle for single dolish and lalgo shakalim. Shit on the subtacle for single dolish and lalgo shakalim. He leveloko. Mi shall lalfung in all the lalfung gade. Sogak som sonol. Inge sao. Enin ang makatramon. Broiken in bell na kayo. Jesus leveloko. Aro kat flatten na kachibe pang na siyo. Na manas flokin kat na yurum ke pelching. Kating te liye shem la ke fela sing. Minkum akal mitari. Kela dalal bite. Manake wak sasha ye ke eesye. Jesus met lang la shi kalim. Fingat lang shi fela katina lang shil. O kat flatten na manas. Paing kat nakewa met las Kosrae. Katin faloko. Katin di yang alsum la. Liki. Tagana ke mapayalong. Siyak waki ke wan na tum Jesus Christ makain. Ilpain kanikin mo. Kat ini na napay kanin tala me kalmani sus ta keng online kat. Waya na Jesus ila kalim. Kat flata na napnas na shish. Langkalang pakadan yoklong. In wikat. Kat flata na kat proy peke leaders lash na gaywa. Fineng Kosrae. Taka ike local, state, national government lash. We leaders lash ke church nga na gaywa. Hello sinale. Kalim kela. Without you, there's nothing. When likiyac leke Old Testament, toko siya ako siya no fun na wang Babylonian, Persia, Greek, a Roman Empire. Kanan nila no fun na ke yotsi. Akalami ke kasmolom. Kung matayin ka siya ngay tili, kung kontroli man na kayo. Ene na napay katin flot na room ke pelching o katflatin. Katin te mo ancient wishe mo. Kain Mary ke. A person of Jesus Christ. The rock. The perfect lamb. Magkay na bagay no siya mo. Layla ka din ito. Katflat na siya akketeyac. Akketeyac na siya metlas Kosrae. Taga din somniki malan fela sa kanarong. Kat nikin pel. Raga siya proy kaksakin kong kepelching. Kaya ben paktan yoklom kom siya siya. Katingat na siyong kumin siya back. Es makinyegat. Katin flot na rum kepelching ingin. Katepe molga na kadin proy ke metlas na kayo siya yung mamta ke asyo lalos ke pang fulad man matyaw klas. Akketeyac siya es makinyegat la. Wangan mi siya yurum. Finnegat mutulla somna ke foko. E finkat lalal fungi. Wana kasmolo makalimmi. Kata molya. With a glorified body. Somna ke mol matat. Kat proy ke met mas pelching. Akketeyac kay siya kadin ito la kung master revealer. Yurum wangan maupe. Wangan maupe yurum katflat na. Yok ginagayo. Kat proy ke. Kat nagawat siya ng tag kesikosok man fella siya nga. I-cast la opportunity na kayo. To cast lomin. Pulit na naklas. In-share ta kadin folok na rum kepelching. When na chishel daga. Mission lalil daga in seek to save the lost. Arak makain church lomin tuyak ka. Persevere. Remain as Christian. Proclaim. Gospel.
and at the same time being sanctified. Can become like Jesus in every aspect of our lives. Kadali shu kaksakin kum geman na kewa katflet nila. Proclaim boldly la kum pakat mol shifan. Ali prem haish ke shekap. Wangin makain taga metigi kum. Wangin met kain taga metigi kum. Wangin makain taga dukum. Kum suffering in all aspects. True kaksakin kum, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Katkan taga ni kipesing Communication ang una muna kaya ing level la. Well, wo nga mo pangan pap pasasi tagay piyang niya ta una. Okay. Kal pin mo me ucak na ki computer duman ta wona inge na ale wo mdan kan win. Well, Tanong left kaya. mo wine chat na wine internet lo. Okay. Well, bangan okay phone an anak ko si Dan. The Mr. Lipan Larsen San Antonio. Okay, ing masikiyak finan wenge or siya sa tewo lito ki by way of iPhone na kaksakin gat ke kada aklen ko ki belsa kadem da fast ke makatash tagani ke ta ipsi me da pangan kadin ta praile usi mama asan ta metiki ka de fast ke ipsi met ke kada ta ko smon ke channel singa luo wasina ke ko ran ipsi to ko ne to ke samsi uklong le mekos samsi uklong on gosh kada ta go be inge me kasha inge ta boklang as mata go be an na kade probe aksafi ingalie wiowos fos magusingan kashakat pacl ka bangan gayo si unsa ko ngayon kain kashakat ki magatash kaya fastmate na vada ko ki akketeyac ki me genesis singal luo we got ki unsa ko ngayon kaksakin gat ke mata ka yakla unsa ko ngayon ko saklen matashutwe los yakla unsa ko ngayon ki Henry ki akflat finan Washington ki ki akflat yen chukosh
na lemsilipan nga mo kada ko lan fast met na ke ipsimet nge inge ka mutawaek kasek channel singal luo fast na ke itkosan efinek ko kumfin kain shape battle rhythm se kadin kain ita la mega task ke fakat fast met Ay, kulo malap ngayon we kung kaksakin kat kemet lasut ma relaunan in we been action opening nag-program lowos. Oana kadakal me nga like share met lasna ka wa kusain ta kana ke Kosrae Online Ministry lowos bang readam bang in oi longchilan God in oi longchilan God I think interest kal we tingin megil kadeta kana we goes in oi longchilan God niken al shik me panang man masing pa yok shbe met kadina ge follow lan lem na readam fan na may ako got na ke masing pa kastan kat magain curriculum makadash kenge Akia kinashineta wiol finan Kosrae farting ye gatlen na mishing kale ye gat malen na mishing na shekpan alagala toningo standard lesson commentary tagarun me David Sikuk kati barat makanyak yok nage Protestant across the nation year curriculum jing abamit plus Kosrae nge usla langa siena gewa the interest kal shukadari 2025, 2026, el sapala. Read them next year, 2025, 2026. Kodashke kodak akos. Koda shafla ke yashing 2024, 2025. Makatashke. Na umet kuflan liye display an katlige display am ta te tuste Wednesday ta tange ta mogena sivela lapo in shitbe akketeyac. So Koda shafla summer quarter June, July, August. Na September, October, November 2025, 2026. Readam Japang. Inoy lang silang God. Katakan na wiowos. Kosrae Online Ministry. Inakketeyac. Akas magi one priority siya yan. Pangan priority lang kasing Kosrae Online Ministry lowos. Akketeyac siya reminding la Jesus level ako. Na me wo siya yan. Kas lang God. Wangan. Evin ko mo as masya likiyac, you better re-examine o yes ko mas kaya when one may taga muli kumle siya in Jesus Christ mo ganyan kaya sa iklo naman may ta evin gat mood ko na ke o yes ngan locus as creek siya Genesis nika Revelation kaksakin ganikin mo so ko fun napakat taga wiowos nga summer quarter me lang matal may sang matal June kumelong la kumelong si version me August kumelong lang matal may sang matal unit cheme dapat kenge mutawaek lang lang o may kishe o sakulo mutawaek lang lang may kishe nakadaske me unit aktolu ke collection aktolu ke unit che emit premilar shie may sang premilar shie may sang nakadata ka akketeyac me kuno na ke tosta shie may Insewowo na sin Mutanfacl channel singal na ke shie na ke ikor singal lu fos na ke ikor na wen sham shok lon me or shok lon kor kada usie me Friday from no dia na ke tosta met lash ku amain me eis pe me lutu chingen akollah pe na ke alos na ke me Friday ngor sam daga shungat kada execute sang koyesh online gadin point gat gadin akketeyac wo sham shok lon me or sham shok lon kor na ngan ready fos ngetla wiowos fos ngetla singe taga ke Genesis me long lu fos singe la ko rakal myang Abraham sang in en shel LEUM GOD eshe fashion ni mshenge meta shat na fa onge fin LEUM GOD fa eshe bangen fos ngetla na ke wiksinge na wiowos li ekaya ko sibe mande a ting tres ko le daga front no die sinage
siyan nga Sunday school taga usi igash magat likiyac kaya kamante slide singan kung som rewind ya nage life cash slash kamante Tuesday Wednesday outline ya kita siya pa tu siya nga pangay me pedal rhythm siya magat tagalin kaya malalap proy malalap takatlan usi opportunity lash kadin we mat lash ko sain pel kayo kat ene na kadin na fash. For the last 40 years, never mind. For the next 40 years, siya arsing po God. Kadina ang flock na kemalan ka ito. Akagat na ke-flock. Lan lame. Bangi masya ang tasano. Te inge na de belin to 10, belin right picnic mo. A belin focus. Focus na ke. Siete sunga saptakos. First, singal tolun ke singal alikos. Ko, son sap singal akos. First siya na ke tolu. Ko, siya korin singal mekos. First lamngaw na ke lamngalakos. Fakak na pa utakyak singan. Utakyak man matlalalfong. Mo. Imminent. Gasmerger is what my imminent. In other words, it can happen anytime. Ang ay talaga uslang mga on a daily basis sa Paing. Paing supen Kosrae Online Ministry lowos. KOM. Kosrae Online Ministry lowos. In akketeyac. In esmak. Na masimay taga usingan pa emphasis. Shamanyakyok. Emphasis lan flokshingen and shamanyakyok. We didn't do it last 40 years. Akat na ba eh. Tamaykat na siya tamlay tikin nga Paing. Online God in Paing God kadin emphasize shamanyakyok flokshingen. Nakachipet ka me kalwani. Repeat. Emphasis, repetition. Pangaridam siya. Pangaridam siya. Every day. Our first year, malidisya taga. In someone yok flok siya. Nain me in kalwani. Nasyafla yan in kapsani matlas na kayo. Oya na kayo. Relationship siya yok. So emphasis, repetition, and relationship. Kastan kadin kapsani mana kayo. Kadin te fosya. Wana fela siya. Satan, kung siya tatari main mission lal Satan. Son singaw, son sapta singaw, fos singaw. Son sapta singaw, fos singaw lakalamya. Satan is here to steal, kill, and destroy. Skin long, ngam time service, yeah, long kata. As an infantryman, pangan kain kaskador in akagata soul siya in some attack enemy. Papa na Satan nila na siya. Satan is here to steal, kill, and destroy. Gas na upepang. Mutawaek pa na in living room laso. Nag-advanced technology. Von singan kung tititalamen tiksin tungan tali kaya. We as parents, katina na fight. Freedom singa. Katin akollah nakit-flock lang mo. Wan na pa mayok spesyayan masin. At manahas matlas ko siya. Katin na phone na. We're in the same ganu. Our triggers we need to be on the same stroke. Kat kal. Sano. Kal, sano takalan lame. Kaslan kat makayin na pa siya uniformity. Man kat isustak ang God. Kat kal na met. Ngata na to ka liye yang ngaula. Evin kat na samfram kun flok siya ngayon na galing samfram kun. Emphasis, repetition, relationship. Rhythm siya. Ikak na sila digin tres kan landa ka. Kalas ka wikak siya every day. And we're gonna need prayers. Kadayin na proylan mat na kayo. Kadin funyang namtakin. Kadin funyang namtakin. Wang in malan government. Wang in education finfellashing. No system of this world. But Jesus Christ, it's one of that. Kosrae Online God at the malan fellashing.
mafela singa kanyu siya mole singa. Siya in Jesus Christ magayon. Now we need to put that in perspective. Di na apply to our mole. Malagawa fella when siya in Keslan. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. The Word became flesh and lived among us. Katinin na. Wait na kayo. Yok na. Lame Jesus Christ. Freedom siya pang. Kada sa mga tikin tres kal nanda ko. Faktamit na kaya may luto to. Nakatfata ka siya pero siyam siya kung may kors siyam siya kung non kors. Inakfalye lang mga siya nag-friend ya. Pangan freedom siya. Kada fok na room. Kulang man lap. kaksakin ke akketeyac na wowo kasi nakka na siya kewa awala minister lipan inge ka identify la as elia likiyac na siya mit kusayam singe nan genek si fan na makatkain wolacna wo oyen siya na siya ba inurek magin gastan gat ilakalim ya dahil as kanin sources magat rely on in the last 40 years nakatkain either be defensive, meaning kalmean pa katkan lafakun mo wangan elia likiyac na siya katkan di kashpesh katkan for samram kun elsa kuluklanal da kain pusela unia kanausla na sifac nge pa la kalimingan reiterate na la papasin na siya ma outkilensi na massimalutitalik na siya misingi finan merkia pa TikTok ka phone siya na falain kat outnumber na ki oye makadin sang karangan talik na siya na panangara misingi artillery response sila talik na siya kat tramram na silo sa talange out ngalong o patlen muguile makeme men belsi kumataki Mwe Read kumadit na kaya shuk kowi kulacnsap misingi bawal dal sim na naki-phone si Finte na ilya si bangan, it's okay. Fin pakat mo, wangin le lime Kosrae, ka wangin le oye, and si siya si maganda ko, velkin na balaim, ka dangerous, fin wangin le, katlila me fakki kastan gata. Nakadaloang nakita na, akalimila, kat fin geneklal, nan genekin kayak taka. Masitukuan ba nag-eltla siya, nag-manos, kalamla. Tadik mayang nga ulmisingi. Irelik tayo fasla. Nga pasi. Tawak na fashion ni ba? Ngayon ngulon ko misingi. Katinan matakayok. Katinan fulok na kikaslan God. Si na examine ni God. Na fin masing nga temanasum. There's a sense of urgency. Katsyol la ka dinaraklansap singa the misingi kaulin welas. Mayan kat pikam buddy. Sinmet lag wiowos. Na body system singa kat kufla being very discreet ka inakalimye. Efo kalaman rela katashik. Manalagay la katakuya. Compromisation siya bangan. Malan gada kum de compromise. Kum ganara ke malan secular world. That's one thing. The malan fela bangan. The malan gada likiyac specifically. Lamagat kan vaske. The masiwula ke malan gada. Kat findung le. Kat for la esmak le. Amen. Provision na likiyac. Case in point, likiyac ke protocol san sima. Usta lalmet-metal, usta me kasha plal, nengali siya yut siya palok, esmakle, kat papel kasha snorol. Luksingan may kors pa Ano pang? Mga askenge. Makaksikan na limis na lipan ki, pelsi na mail, otoy lalen fast, ki calling siya nga, el fast na namit. Na kumtinan siya nga no iya silak nga. Kaksakin gat ke. Kumtinan siya no iya silak nga. Theology maluto da shiru stari. Katkanain shulbena okoku nenei. Shulbena akalimi ma ashiru starian. When gastan kata inna ka din kalwini na kalwini.
Pasisara ke del pacl ke vel Jordan ay cross nage felinoleng si Philippe na kalwe niya mo ke Deuteronomy. Kung pinaramangi, Insewowo ka na siya. Kung pindiye, na you will kumaka masisaya. Na facl ko ngati da kain chachi ko nga fact na la as realization si as likiyac si la if the system is working for you the way you want it, wangin malum na kimasing akfashing katakfashing mana suma si vena ke kensay mo lunch kilila katashi yemayen mensi usi bagat sim la kenge inge nakat nakat mit mergigat mit evesim katta makat connect promise tanda kate inge na ingenik power ekle insan connect check lakat falin mata mergi kat yem da merking Paing eklen wiowos nakade vlog no sa di met nga mem del vlog orad ka kom del inge sonday del vlog ko katang met nga mem del rang yan katana talik pendin kate pagkafakwili na yan namaluto siya ke Genesis singaluo Paing singa na sila prem na nga ko me internalize pagka Paing singa na siya na badem mutawaek ke alam mo sila pa na taga inge nutikat ke sam syoklon me ko syoklon lon kos nakade tayo fast met ke oyeng ano keng akollah efin makumaskan work out good hey God bless you tanga nga syu no yen au pesi nga kensay mo lako nanganget la rich falgek ngange wait a minute teka tieka ngantikin singa prayat manifestation de likiyac manleme likiyac ka singa fesh teka ngan matalal fung tiya mga likiyac panganen si mga pil get down nga katpaban nakmanas nga tang sonin matak nga kanema nga walom nan sunot nan makuluk nga vaksin lemis ngumni kat na dagka kikasin ko ke Tuesday dasta iran mesingan mesirala sitan el daga len na kewa narakat finagas magani kat kikasan kat masabot daga na siya toplas na silbange mas na fakoinge mutawaek akkelemmi mutawaek fasako akkelemmi mutawaek fasitko akkelemmi mutawaek fasingo akkelemmi traman na saman gasan kat ne anen archive again an streamline kat na paneng pesi mga tako kat ngali siya lowos proy niyang kastan kat fakoinge na panganen si matako kaya kat fast met ke akketeyac ke stakluk ke Genesis singaluo metinga var ke Genesis singaluo ngatlali ka tolu mwet peken ashtige na eternity future mwet choose ashtige na eternity future ege Jesus Christ itaga misha molya ka na church art with Christian piye kasin met tolungan ka tashke kaya charong ke Genesis akketeyac na siya Genesis means origin source birth in the beginning God now Genesis is the seed blotted katina ke entire scripture katfin lo na kela futesing et valley takani ke New Testament na katina ke Genesis Old Testament abange el falete folklev desing katli ke Jesus Christ ke el taga misha molya nara ke kat takana ke Genesis kat long casting beginning mutawaek ma Genesis ilakkelemmi na siya mutawaek man nukewa sayan masi mesan masingan dikan beginning lang gata el na naas na imina wang tet kat karin shot na kadita
Genesis sapta si fasin na gelongol lemekoshan. Genesis sapsin gelongol mekosh. Sine gelongol mekosh. Akketeyac mutawaek fel. Na Genesis sapta si fastong kosh na ke sapta luo el sham kun na ke mutawaek mukul siya matayan siya. Genesis sapta tolu kat mutawaek lutitari ke wikmeti wiktari. Fasin na gate ko sham ke mutawaek makuluka. Na Genesis tolu. Falen ke sapta alkosh. El mutawaek sham kun me nake mutawaek nulela nake redemption nake molela ka oya sin sa aksyo shela. Nama mutawaek siya sham ke Genesis akosh. Fasin ke singal mekosh. Na civilization emda ke Genesis akosh fasin olon kosh. Somne ke sapta slongolya. Nama mutawaek lan Mutanfacl amda ke Genesis singal fasingal siya. Na mwet masyol lang mutawaek ke paf sapta jiga mutawaek ke singal lo falen ke sapta lam ngaul ke Genesis. Yung afak sapta lam ngaul ngay sam experience lak nge nga siya ula ka katorek mo nga pa rek mo entawon fungod nakataka siya kayak fulok ke graveyard shift. Nakatiyame te katek me karat sale siya. Nangatui. Dan kaya kating ni Sanyal siya kasi katsun na tigin isin besi siya kumeme. Akirong ye me alkos magil dudang abang dudang isette siya akirong ye karat sale siya. Ilang asman ni siya kakamin me som nagi karat sale ma nga mo nga falen nga ang window shop. A fast na ni tui dana pacl siya student bible siya niya matak. Nakakay siya kayak. Insiyak sin matches karat sale siya dahil masyan lam ngaul. I guess mata na Genesis siya sa palam ngaul. Nansiya nangatu na get carried away ni. Hausta ko. Buksing ay kesta na pay na sikngan kain. Likiyac na pay kastan kat tawakin siyang. Ngawiya lugi nga suke fasha. Para ni ensing ay pa si turning point ke maula ka. Na Genesis singa lupa de sum nukewa. Kade nga screen share. Nage Mwe Read singa. First night kosh pa kaya. Palal na pa maluto singa. Na Mr. Lipan de stand by and we again. Kadin tagay ni taga usik kalme ye. Na kos diyan. Batangan. Tanglan kat na sila opram. Pwede nga siya tabang il opram. Na Mr. Lipan de sham kaya nage iklay ni opram nage Ephraim. Srui nage Srui. Papenange. Pan iklay Mr. Lipan. Pwede as si Pepa ikulya cleaning. Nara me pasi sa rakto text ng katli opram kuta me Ephraim. Adel fact na sil opram tuyak falali ki felsium metigin kalsin papatomom siyaw na kayo walom siya som na kay sien ma nga efa akalimin pasimitabangan akluo nga efa shit fulin dalik pas na dum elo siya fa ma simtan fel lulap na akluo na dafla mo nga akin siya uye kom aray nemin Paing o inge kom efa si Insewowo nga fa akin siya uye lo siya akin siya uye kom tarakta nga sen nga welo siya uye kom nga fa akin siya uye Mutanfacl na kayo wakim ke apramilya itngaw limekos el mukwila likiyan aran oana ke LEUM GOD el fac elanara elat el wetom apramil esel sarai mtangiel lot win na din damlelal may cash up na kayo kulacnsap na kayo siya elosta 8 kilos muta aran yaksum na invelgenen kilos yun and genen apramil for fashion and
weneke elsun sak all morea. Sien madati di shagam. In Belsia, met kennen, shaknam da fin Felsia. Dat was aflating vaak LEUM God el sikyang nasil apram, vaak nasil. Paing Felsia mga sang nasin fulin dalik na tum. Na apram el akketeyac lang si nasin LEUM God. Siya ta sikyang nasilwe. Kaksakin God kim kaslal, katagani prake Felsinge. Kat kulo malap na siya pa, ikastom tagain si feed belutikat, aksi wasikat kaikat. Inoana ki kumung yang nagfoko. O yasinge kumulela la custom chicken folok na yung bisya. Panagikat takang nagikastom in ritken luo tomo de tolu. Fasingalon ko shakalim minasish. Na custom mingi tagain dutikat aksi wasikat ekaikat. Kalmea wala na yok lang silom na sish. Takadin kay na ismulila. Kegaslom katritken kadetala wangen simete kain long gaslom o wangen ekle kemola manifestation esikiak panang lela na sish na kewa matagay ni kipelsingi makumsiakan na insiye epella kadin kain sisin sigi gaslom in kain akyok kinkat o kakatle kadin molkin kainem katwaklom malap na siyum. Amen. Pastamit na ki fasimit nge in kandawak na me mutawaek first year. Chunan singalu siya mo Insewowo na sin Mutanfacl o akketeyac na singalu fasin gate kos katrit ketari. Na panglan kat na sil apram bange pacl LEUM God el pram tuyak falil ki felsium. Katlila directive si bangen tagasin kat na sin apram. Mwe din girl sin babatomom siwalom siya som na gen ma ngay fa akketeyac. Nandu yak som tajakta elnikin lala som na uye. Narrative ki direction jenge nalmanikle. Ki fact jenge ashmatawak sa asasi ki eklelan mashamshamo. Na passage jenge mas jenge recordiela del bangul eprem de ki fel sin mwet bacon. Papang mo me Paing ka general world Lorella wulela na sa siya ma pushle. Anain, it's an astounding promise na prom. Batuk bang bang na ki ulela siya nga Abrahamic covenant when makin mashtol apram and God. Nara ki nakalat sugongi iltakain mutawaek shishni kadin lalal fungilal apram eluti katla lalal fungia o yain si makalimia akostin God. Akalimia klan belsingi apramil aske matwe in fulwen molala nakalman pa ilfin aksafian yelalan ba yesyo nakachano ki yelam ngol mabangan the middle age ke belsingi na katsamram kun ye men fulwen yelalan nakakla ke belsing bangil ngan askaspel dari el saddle kan me pa elokak tarakta lo el mula na simit bacon nara inge kasan kattakan na yol apram finne katnikin la kastan kat nga sunul for exactly what was the dialogue or the conversation was about. Masima ka din loang nageba apramel tapu kiya ki in kan tuyak na or bang mo ilalal fungi lakosten. Mayen katfindi na ki oye sil ranganil el sistema na kaya walal. Pangafak mo elokak settle. In fact, tukun kolyaklan LEUM God. Na inge na kalman pa
El ne tepe tala me planan kat na sila. El tuyak in kain me tupuk pang singa inutakan siya skelal fungia ba. Nga kumingatang liye. O yesima siya apramilas kenge. Na para pole samsam kunki leta lal na sinbatalal fungi. Pero peke leta ke ipru o peke James. Ingan taka samsam kun sikasak singe. Fin pa nage rom sapta akot fasin nage tolu. E premel simo sikasak. El ana epitome ana an example si. Pa fakla na meka te shamman inge kele prem. Taba mata taman machuo. Meta likiyac na sil. Katil fin aksiwo siya gesipin orek malal. Na asmail ka in kongen ke. Masingi katalan na akketeyac yoke kayake. Tajakta te yemutan kat. Masamasta fak e premil filia lalal fungilal in kat. E gesipin lalal fungilal. Katil akollah siya was. Kepen na latalad po na sin matromel fak mo. Kemainge. Ulang singe. Akwa kifin lalal fungi. Dan arulan na kalem la ulang singe. Oana siya kite. Lan katsia wangan molo. Na sinfulin talik na dali prem na kewa. Di na silos mo kayo na siya akos masap. Yung na silos siya lalfingi oana prem. Tayo prem papatamas na kewa ngan. Oana mas na fact. Ngayon kumin papataman Mutanfacl bespes. Kimainge. Wala siya pena. Ngayon masin katme. Siya prem lalfingi. Katsak mo yulak. Mwet siya. Siya sapla. Ora in likiyac may na siya wangan mit. E preme shuke lalfungi. E finchak lal. Finne pel maupe inos finchak. Para el papataman Mutanfacl bespes. Inuana ki mas la fak. Fulindalik na tumefa. Pos oana ituo. In pel siya e preme lapkran in shun Insewowo. El lalfungi lal tiyan amnasla. El finne nan ka kemano la apkran in misye. Kakel Sarah la elkofla orektalik. La lalfungi la tiana wangen le. El tiana alalo ke wulela lan kat nasin. La lalfungi la lakkayel. El kaksakin gat. Elita na pa la kadel kay narama el wulela ke. Para kishipin la lalfungi la leprem. Kadel oakollah was. Kasinge kadel oakollah was. Te simda kele prem makena. Simda bekasha eva ayawala was. Keshipin la lalfungin God. Sak molulak Jesus lem lashtigi misye. Kadel is elang Jesus nakimisye. Keshipin makuluklash. Elak mulilalak. Taylan aksiwas sikat yemdal sifena. Ana king akkalemia. Epreme shikajaksi. Akkalemi lalfungi. Banangara ke pole sim na sin matrom. El simpe na sin matkalati alange. Nan ka kele prem. Inoana ki mas na fak. Eprem el fulia lalfungi lalin lemkat. E keshipin lalfungi lal. Kade kala ana si was. Naki katsum na ke all of fame ke lata siya nga ipru singal si Fakla lalfungi lal eprem parail. Akos ke kadel ta pang lan sum Insewowo siya kadel ta ulayang mo ilasang na sin. Napa leta lal James el fakla eprem papamata tamas meta elaksyo siyak fakayem dankat. Keshipin rek malal ke kisya ka na laise kwen nadal finlang komtia akelin lalal fungilal rek malal takayni na orekma. Na fosikas mga akalimyengan matakakilata lal polan takakilata sinmadipru na ayabet James mangan matakay nakpaya shikasak si ma epremel ayawala lalal fungisi
actual siya kela. Nara ke Paing singe dako nake me kachamram ke iplanalu kachamram mata ke en Israel. Fakla religio historical point of the passage certainly is the call of Abraham to found a new nation. Na maasimit matagana sila ba kumdi ke mwet sap ngesum no Kosrae mwet sap ngesum de yikuye kat proikin masing belpos shine lalal fungi si ke 1852 telo sum de yikuye shine lalal fungi si a masim ataka penasin mwet langat nge through Abraham pa Paing sinasil nge inkonayak si Mutanfacl sasya. Israel would learn by this that their very existence was God's work. Now, rekmalan God ang existence lanen kan me artan in Israel, it will work through a man. Na pamitima chamram genge. Dengan si mwet, mwet sima il respond ke lalalfungi na il tuyak somdikian genen. Nara masinge etaka nakishamsham tuka, anen message si mataka ale convincing naki define call si mai fataka tuk. Mai lo simpesing so naitake mai mo enene yaklalal fungilalo sa into folk likiyac itself somna kenen. Nara kikat chamram ngetali pechesike matchimate etuyak na ukwe kastan kat che tala ele somna ye ukwe na Paing singe na ye takon Paing singe pagatita ke any chip talignin gat nge Israelis nge dat fukler geni chip na kenen kinga samsam ke Genesis singa luo ke fascine ke tolu el takata elakataya na ke Paing sina siliprem nge na nakimarit singe mga na ipsiak lunge el takay nakkalimi na ke akosten lala pangani pluo si mataka ke malutut singe nara nake malutut singe masima samsam kunyak taka metngan pa inkain tuyak liki country si malaskenge ain som na ke sien bal fakla LEUM GOD el fakla siliprem tuyak falelgi felsuman pangafak matiractive singe tagasin kat na sil apram Mwedin ka sin babatomum siyaw na kayo walom saye som nagasien ma ngaifa akaliminasyon na plainly kometala mesum na yensi da kometala piensingen den akkalimiyak na masaklo na finilrela ushima Insewowo na masinge akkalimiyak pa tagaki me fineas mo Insewowo pataka naki fasaklo ng fakla ngay fa shoot fulin dalik pespes na dum pangasim Insewowo elo se fa ma Mutanfacl lulap ngay akin siwoye kom eroy nemin Paing o inge kom fa sima Insewowo na ulela singe masinkat na siliprem elfin tuyak ligi sila na masima sikyak nga na pa elfinerangan na yas Mutanfacl yale Paing a great nation na blessings Insewowo da kana rale prem o ipe inel yale na Paing akketeyac nara kega chamram ke wasyak luonge tagada na masima tagaan pa ka chamram kun na ke akin Insewowo si maya takange se uskat min ke wasyak tuluan fakla nga fa akin Insewowo yelo siya akin Insewowo kom tasakta nga sil nga welo siya sil nga ikom nga fa akin Insewowo Mutanfacl nukewa game so staklo based on this opinion of obedience kena shipen ako stensing kadilorela ulela tolu masimetaan pafak mo ngayakin Insewowo yelos siya Insewowo kom
bless those who bless him. Likiyac luan ba silngawe sa silngawikom. Curse anyone who would treat him lightly. Natolu akin Insewowo Mutanfacl nukewa came. Abafakla bless the families of the earth through him. Nara to place or curse Abraham, confine akin Insewowo yel, kumakin Insewowo yekat. Confine silngawe Abraham, awan kum silngawe ikat. Nara masingan taka na silos in the akketeyac nake olela singe in fulfill yaki napafakla masima aktola bless the families of the hurt through him. This third promise takes to its greatest fulfillment likiyac in the fact that Jesus Christ became the means of blessing to the world. Kalmian ba olela siyak tolu mataga ke obedience sila nge sana matolu si. Akin Insewowo yelo siya akin Insewowo kom silngawelo siya silngawe kom na masyak tolu nge akin Insewowo Mutanfacl nukewa keim na pataga ke papole samsam kun na sin mutalal fungela diang fakmo mas na fakek tari metla katel aksiwo simut Paing na sifac na kilalal fungilalos. Inge mas na fakek Paing mo na sila prem in casing game katel fakin Insewowo Mutanfacl nukewa. Na should better dafla fakla inge ifojak singolon koski kaladia tolu katel tawrela ulela lal ona sila prem na sin sifute natal. Mas the fact give the purpose, and give the si fun na si Christ. Nagipole siya from the scene, met, matalal fung Roma lang elustak ka kifulin talik na din papa mata Paing lan med Israel, Christ, kelmulin laman mwet, ilmape wiowos, lelakat, siya lemfin nukewa, in kaksakin netok. Amen. So the idea of faith is stressed in these passages. Kipesima akketeyac na silma lentuyak liki en sila mwetlala na nukewa ma akketeyac medin ausolla kitjana siye sifac mo lemkadel el fact na sila apram tuyak faleliki felshum medin kalsin babatamom siyaw nukeolom saye som nagesien mga fa akketeyac. Tasakta dena fakkekyang na sila pangayan si kumesum na wea. Nakalmiyan ba elfin nikinen si malasum na wean na pa fact mo this is a require an unparalleled act of faith. Ininain lalalfungin akasi pa shilin kain tuyak na falekima el tetalalasum na wea. Nara nagkima mataka nagki oya singa kila tuyak na fale na nga samsam kun nagki blessings Insewowo nagki masil nga mataka katfindi nagki central passage ki puksinga Genesis katkandila sapta si nagki sapta singal siye akketeyac nagki main nayak in ma blessings taka na kaya. Na pa, kipang si mataka na sil apram nga apram el tepu kisipin lalal fungilal. Nara, kikataka na ki sapta toko nga pang singa taka ki sapta singa lun si leprem na covenant si lal nga taka ki singa lemekos pa fakla tasakta Ebremesiak lemkat falatena fakketeyac sikla emalok
elta buke fak, usia sko kya matayan, sko nani matayan, sko sip mukul, kai sko siel dalin ya tolu matwe, we sie ule o, e premelus maingin na yurin God, elunie na falangya Kosrae na kay pluo, takan laki taklu ko ipluo ke kai sikanin Kosrae, on talani na siye, LTA falangya ule, wonla vulture atawi na fin ikoin Kosrae, e wona tarakta apramel losolosla. Gefährte fashion dili, apramel metulle floshiwosle, na sangeng etanin fung tuyang na sil. Nalim ka del fak na sil, fulintalik na dumefa, met sen si fel se tia fel si los, elos si fa met koswe, na e fa na regulos kuluk kilusen ye ang fuku. Dashakta e fa kalye Mutanfacl si ma e akos, si akosilos, nakilose mukuyak ni fel siya, elose usmekasha pespes welalos. Mange pasikyak kilos sumata, yang fugo finanitsap, nik pelsi matel di fuklay, takyang mekasha pngaya. Nalfakla e fanakom, kumtana niki, nakumato, nakumfamise in misle e pakpaki. E nga fasun fulintalik, akos na tu metikilos, folok na inge. Mwe nga ti alasta with armor, niki na ordan na yok kailik, makuluk lalos, e falin kalyiyagelos. Na mga katfinluang na kita na, it's all God's doing, in fulela na kay makulukilos ran, niki na ilusya kayak fal. Abal fakla, kifata tili, e los laena, sieta bine, fofos, suko mine sikya kikdin bela. E falin maston takin ikoin Kosrae, na in bel siya na, lemka de lorela ule, wulela sin maslo la prem. Fakin, pangulela siya. Nga ulela mo, nga shoot fel siya na fon na fulindalik na tuum, mutawaek ke mashulan itchap nagin fel Euphrates. Wengen lan metken, met kanish, met katmon, met eat, met perish, met Raphaim, met Amor, met Canaan, met Kirgash, and met Chebush. Narakik epremilye itngol limekos, el mukuilaligyan Aaron. Oana kilim kadel fakilanaro. Elatel will also. Na inge na makalemiya ka narrative singe pa epremil akos. Na elakos ten ke sipeluo. Na siya bakalemiya mo ke sipen akos ten lalaan. Pero kifasaklo mo nga fashion fulindalik pas na doom. Elos fam mo si Mutanfacl lulap. Ngayon akin si Woye kom aray nemin Paing, o inge kumefa si Mwe Insewowo. Na elsom napata ka nake first timikos nake akademi nake Mwe Insewowo nge. Namtawa ke first timikos fakla apra melisel saray matan kiel lat when na din tamle lal. And we cash up nukewa, we mit kulacnsap nukewa siya elos the ace ke elos muta aran, and muguyak sum infel kenen. Kelos sunan kenen, na ba akalemila me, apramil for fashion we kelchun sak all morea, sien madal in city shakam, in Belgium with kenen shakna madafin felsia. Nara inge na masima mutkeyac nge somsila inge pa inkonek pe met saye in moule.
inpangon mo mwet siya. Ipremi laro na me, akketeyac mo, kishipen na lalfung ilal, ileka in influence mweta. Yok na sin mwet aran na, inge som sukkekat, maki oyen na lalfung ilala. Na, ora kipelsi ma, elsunen en kenen nge, ilitoyak lang si finansi bang mag-shekum. Na LEUM GOD sikyang na sila prom, effect na sila. Paing si mga sang na sinfulin dalik na doom, na ipremedotek lang si na sin LEUM GOD siya sikyang na sila. Nara, maluto siya kalim yung mga na pang singi kita ka na sila, na ilako sin tuyak, takin na siya pinako sten sila nga, futen lalal fungi siya nga, yukuyaki, na paki sipel, pakalimiyak mo, Mutanfacl nga, Mutanfacl si nga mo ale, yok, en lalo sa itakang na silos, na kanmiyan pa, define prosperity, define provision kay mo Insewowo, kaya ko sten sila ngan, may patati fellows. Nga mo panganen si ma, may nga tuwi kayo, pangan fos sinigi fosit kors, inkon sila, na Mr. Lipan, inkon dafala. Mr. Lipan, belangan ko in uskumin ke stage siya, should pelan sungkumin ko in siyafan siya liyawi, klamala. Tiging gum alle gulo malap ke akketeyac na mam taga usi ke fos na ke kors ngan wang nalle akketeyac na pai na ke me promise magatel rala na sim April ngan nai taga ga mata 2025 ga tuang na is when I directly ke pen ma kumakalamia chisel taga usi me nisha mouliak kapasang one of my akketeyac tatoju super saptakos kalamia and usi no chi mga siya no si me Paing siya metigat taga live in usi me As factory one ka from kun ke ulang sa siya ka from kun element ke gospel nge element agos para la gospel siya ka matakeng and wagi lal chi siya crucifixion mi siya lala pagpagi resurrection lala na vingat taga na ka ulang siya lal epre matik interest ka lala ka de woke postion na kay kors nge as pe element agos marela ma ikweye taga ke Metligina katela Abraham covenant ngan tagal likiyac introduce ki ka saptas ngal lu. Now akfashiatle actually made by la kalimengan chelsis ngan megor. For singal algos ngal long li. Reaffirm ya ki ke kuno kon si magadra nya la ke chelsis ngal lit course. Me saptan of one singans. For singal long li. Nataga every new year ki na shell I shake up. I shake Genesis long course. Pakat the next week. Na shake up el daga ke Genesis long course. Taga din nila ako ki itakang na shell prem ke saptas ngal lu. Actually rekla na ke saptas ngal me course. Reaffirm ke saptas ngal lit course na ke circumcision chima tigin el tram na when lu na talingan I shake etaga renew shell I shake in sifac maknya ka Tagane sonul shake up, she'd be renew year ki. Machine yokshipe. When if you got the large capacity again for lasting she makat from doing a little na mer some lapsing in is kitin belching in akyoki, Kadesh taking trescal namnas. Kateliata na element agos makat from doing get marching up fitashing and il from Genesis single course for sluna gate course. Tako one of that calamity. Kaladia told you for sali course, she'd be alone course. Fitashing and refer na siya Jesus Christ. Bakit taga from kanya me through Abraham le rala Mutanfacl pakantin. Fite le place here many nations. Na taga na akong kapasang na pa taga ke Genesis Kalatia sapta me tolu al course for singalon course refer
Fitaching refer na sila Jesus Christ. Papalo ito akalam na rin. Kapasyan na gamasingan. Wala yung sila liprem ngan. Kel Jesus Christ. Pangan element siya meta. Fitaya ka sitsingan. Akketeyac me Mwe Read tigin tres kan nga takadin usiya na element nga si per renerit akyok ki masinge masya kluan pal en singan ka land akalamya ke channel si singan megor fo singan lagos nga long siye channel si sapta singan likor fo salikor elakadaya bataringen akin na usiya pacl lulap siya kadin kalam kela me introduce siya ki ka sapta singan luo actually akfashiat ke sapta singan megor reaffirm ke channel si sapta singan likor na renew ya ke sil I shake ke channel si long long court shake up ke channel si long long court in a pointing to an everlasting nation Israel ngan elakalam Jews, Gentiles and church when I marching the mirror nation natin Abraham magaya na ta kat indirectly involved ke shben Jesus Christ fitaya siya mataga akalamya kel Jesus ngan na land jingan taga kadetaga akyok kitgun element luo siya yang akalamya mo element siya tulungan pa Mutanfacl nation Genesis nga luo fos luo siya Genesis nga likor fos akor na masafla jingan akketeyac blessings protection lakin siya ulo siya akin siya wait me Abraham lep silinga we elo siya silinga me ti akin siya well Abraham nara me seat, land, nation, define blessings and protection. Mga kusngan taga, usya na si kung katindi panala. Unconditional, ultimate fulfillment si may taga, wana usya la makadal me fashilangan na sintik na tingkatingan. Taga, eke New Testament, Rome sapta singal si fosya na kalong ulit kos. Kadin na liyan sal na lalapsing. E for some can Rome sapta singal si fosya na kalong ulit kos. Well, fitaya si mata ka kat kapas na kaya ulang sila liprem nga. And wakiyel. Na kismen klik na tingkatingan, the Israelite, they rejected the Messiah. Or a sidetrack iya kiyel dal. Program siya makatil akiya kaya Old Testament na sidetrack. Wala yang siya mala sang me land nation mga sidetrack iya ganyan na. Maka rejected Messiah, which is part of the plan. Na ifin kung som ispel ng proy ka kung read isapta singal siya kaya Rome, first na kaya long lead course. Kaya ito ka kalam kaya na, pa ito ka phone na kaya me shake up. Me pay kayo oksyon na sintilik na shake up mo. Tako pa na kaya ulela siya katil sang na sila prem mo. Mga taga shalayak le, yung kalam le, arch element siya na kaya eternal. Pa ito ka na kaya 1,000-year millennium siya nga. And siya masam from element at luo siya nga. Ito ka phone na kaya, ya 1,000 siya machi siya sila siya na taka. Toka siya, ya 1,000 siya. Jerusalem. Na tik na din nga na siya basong aksafila promise siya itakang na siya dahil kaya siya na siya luong. Manifo, din aksafila dahil deny Jesus Christ as the Messiah. Being sidetracked, na mesya ka makiningin na nga pakwom. Nga, matalal ni believers in Jesus Christ. Believing Gentiles para la body of Christ siya. Katina taga me Islam lan mo. Katina replacement lan Jews nga mo. We are totally a different me mystery siya. Papole la kalim me New Testament. We were talang tinali church nga. Tinali dispensation siya ma taga ke church nga. Body of Christ nga. Nara ifin shallalap siya nga ako men liye na ke Rome sapta siya siya. Na kaya wala ila siya ma itakin na siya lepra mga taka na tik natal siya na recheck ye utaka nga kumin kapasyang na kaya oh yes nga to the fine as matalal fung kay shusta lang ngani kaya ma akwa kikal Jesus Christ fin siya na nga kum kapasyang na kaya fine so kung may tatyang ta
mwet natal sifanange tolla. Now, tikan me bagat wolacna tal mo. That's part of the plan. Inge na get rechekia ki el 2,000 years. Jesus 2,000 years ago, uta ka gospel singa na shares. Na sinchental in kapachang in akfon niya la pena. Masigal kadil fat na sil Ephraim. Through you, Ephraim, I will place the rest of the nation, including us, the Gentile nation. If you come somewhere, sapta singalon course, singalit course ke Genesis, na el fat na sil Ephraim. Nga place il Ishmael. El di pa walayang siya. Tasak nga place il pen. Pangikat wo sila siya. El karangin met na kayo. Jews, Gentiles alike. The el sila Ephraim. Len mutawaek ak fashi masimail ke useo. Ganigin mo also. Pataga kapas na ke me. Malutu chike me. Mantea. Kadil wala la siye. When. Genesis singalit course. Ephraim, Isaac, foreshadowing. Futaya makatram from kanya. Now we need to really look at the whole picture. Kading kalam gela. Lik na din kad nga. Kad ta si beflok na yun. Inge na il mokle mo itayin taga nag-akwaklan kata. Inge na through the church. Believing Jews and Gentiles. Now at the backdrop, la si beflok na ron. Lik na tal shake up nga. Pa, machi from ganyak mo. 7 years of tribulation. Siya tenele liyetar. Ye gets tenel sapta ya. First nung lagos na galong lead course. Masira, click na din ka nga met the wrong move, met the recheck ya Jesus Christ nga lutut kikiap lan met ngan belsia. Lanti na lila masaya si fan na le fulfill me suffering servant, glorified servant sing. Dal expect mo masaya si etaga sinaligi suffering sing. But those suffering servant, we glorified servant and fulfilled by one Messiah, by Jesus Christ. Okay, so when look to kiki plan might nga dal din ali ma Aisha lamalu si base Aisha lamal toli akalang mi. La namay chebena by the fulfill suffering servant nga. Now dal recheck ya Jesus Christ, Jesus fa mga pa Messiah siya. Natagain me welcome me home dal nagatok siya one God. Alam mo de bangan pa de kadin na si Mwe dan taga iskateliki kokolan Roman Empire. Mo de bangan Insewowo sinan si be susle. Kengan man kat pataga kalim kel Nicodemus. El fosek met na shasla ke masabla el fosek ke tokosai si machijel daga nakalim yung. Arsi Insewowo. I think de wosli my fakek na jel Jeremiah sapta tonul siye. Tonmul China ke tonmul akurs. Taga pe elemena pataga ke masing. Belche si beflok le katil flok na los ma according to Rome sapta singal siye. Ela son through the 7 years of tribulation. Tale utyak na ke yataw sinjingan. Jesus le rule Jerusalem. Na masap nga ne simle in cielos. Tale liyan na pala siya Jesus Christ. Pang si pe si mara katil na kalam kela me kalmen Jesus fakang. Kumain na sin machingan fukya. Pelikash. Well, eat nga balit course. Eat nga balit course. Fingat le eat nga ulchingan pa tenele liye ke sapta yangan. En wakiel tanga ke flok niat metlik na tingkat ngan ke shalalos flok na Jerusalem ngan. Taga ne ke pelchima chiselen wakiye. Week on mo liya. Me likiyac tari ke 70 sets of wikshima from get tenil sapta yangan. We kon mulya likiyac tari. We kakit nga ul siya pakata mtasanon likiyac nga. Tametiki we kakit nga ul siya likiyac e utakyak church. Wala siya nga sapta akos. Fos tolu. Fos singal tolu nga singal alko siya kalam. Vingom fos siya kefaksyon nga somliye revelation. Komli sapta sini ka sapta tolu fakir church pel singalia. Toko yang fala tukun sapta akot ni ka sapta singalia kumte si long church man utakyak rapture. Utakyak. Na sapta
lime Kosrae ka saptaon Kosrae ka sapta singalya pelkeo etako pangan ye akit nya ulsi matenel diengan me pelkeo ksengan langkalang kat letaka silpe working back through his Israelites pangan masingan yak akit nya ulsingan someone yak tari mo like tari 144,000 Israelites elos pa fulla faka gospel singan pelsingan kadel like tari 1,000 singalu pa 12 tribes sige liepit siya na kato mataka ke siya na si singalu nga siya na si singalu kung forward yan ke fakyak longo na shalayak na tari when na pa makadal we need to operate within the structure of God plan lang God katika yung taga sivel na usiya plan lang na ako kita yung kanagin mo na kadina kalin de mix up malan plan lang God katlik natin nga na ke church is a different animal ya utak yak madalad mo believing Jews and Gentiles ya ikos yan si kyak kesmen pakot ng yoklan God na sintalik natin nga indirectly samram kanya mo lawak makin in follow matlik natin nga ke Rome sapta siya but indirectly may Gentiles matin na folk na rin God kapel siya dali utyak pa na nage 7 years of tribulation siya fakya mapel na kayo sipang numbering system siya masamram kanya kaya 666 666 samram kanya kaya may tikin tres kal fakyak singal toli for singal algos pa numbering system siya nga numbering system siya nga makin kaya plan pel siya nga may tayo for lais system siya nga na if ko may system siya nga kan me pa kung patat yung nagakukalan ka siya siya kuluk lang siya kiyap na if inask ke baton trum kumesum liye langain furi siya ke fakyak mong siya fosal kos manchig matsyangin tot na siya nan ka dispensation of grace siya makatash ka nga siya kat indirectly taka ke siya fute siya mataka ke wala yang sila siya leprem pa Jesus Christ kat kapasyang kat isusta kang ngaman kat pangay kat kapasyang kat kapas na kaya ako kwan kat ke siya fute siya masit siya masamram ganyan but we are not Jews kat na promise of physical land Jews are promise of physical land bayad taka ke 1,000 siya nga skit nan ka na ako kwan kat God promise of eternal land pa new heaven new earth skit liye o yesingan efin kong siyang into yakaro malan kat ke dispensation of Christian kumer tu kulacnsap ifakya kat ke ye ikoshingan church utakla efin kong te utak expect to get in that 7 years we might choose ngan pero na kayo siya o kadel si panolong ka lang nasin malamola lang mat Israel ngan that's what he promised in Rome sapta singal siya ayok siya kading kalim kengin para it is so important kadin ako lang nage flock siya nagade som nage 7 years som nage 1,000 siya pa metigi 1,000 siya so Satan utakten opis temporarily tayo soil me anti-Christ we false prophets siya directed to the lake of fire tracken sukungan siya Satan utak lang nage me opis siya temporary second coming may mi siya molya may mol utakya som pa church kaya wala follow na focus on esum narun talik na tingkat ng the Israelites in incomplete much may takang na sila prem kasapta sinalung so in a sense unconditionally ultimate sacrifice much Israelangan isipa or malangkat lesba na molila wan may Israel katla molila matlalingan flock ye koshingan uchat na ke 1,000 Europe Millennium Kingdom siya yok information na kadinta in a more generalized yan na kading kalam na sequence of event nga at tainta masum na sika nga tako kaya ka promise sila Abraham nga wala pang kadina we need to look at the big picture kadin usiya matlasha in kalam na kaya akollah mang dim mo aksak pang
Katin na katin ni oret malan kata, fungyang na oret malan kata. Katikan usi oret malan government, nan kan kufas malan kata. Kati likiyac pacl, likiyac oyela. We need to come, pray, so we can already fully understand his ways, his works, his promises, and his purposes. Salsing the gain, ako kinasikumla. Oy, el promise tayo wenche. Pagkat liga mantia. Katagal Rome. Illustration si Makel Eprem ke Polel sumon ke Rome sapta ako singan. Nagataga fasila sapta singan Louis me sham siok mong limekor siok mong onkos magadaga pa akketeyac nang inu si petcha si na si kumla. Masi ka tash kaya tina wan matafong leke. Wan na pa matafong leke. El mean to come and save us. Promise sila Eprem nga el taga inu si na pa me Insewowo na si Mutanfacl na kayo. Insewowo. Na siya, na silo sila lalfong. Aro, kat kulo malap kaya akketeyac lal tikin ngayon taga akketeyac na pa in a conditional way na ke aksafyan masinge. Conditionally, el taga ke channel si singal itkor. El fana sila Eprem, Kosrae la. Circumcise. Talip na tumungan. Then all goes come circumcise. Yokshi pa ganina talpe. So conditionally, but unconditionally, ultimately, so nege malan kachfen. El parala mowilsingan, molelasingan. Wana katliye ke Eprem el chicken unilya aisik el tulog niya umteka. Mowilsima ina enta kana fela, tika ma fela, ina enta ka inka shaume. Conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, ina enta ka inka shaume. By Jesus Christ. Agadash kem singe. Kapat na ke mas may takina sila Eprem. Agat kilo malap tigin, kada flokot ko naksafya lang agat sum na ke me malutun na ke siyam dukang tingko. Kung kulo malap ke bel. Pai malap. Kaseng Ale me completing na. Kulo malap. Take away si bema askan ba ke plan belging a dispensation of grace singe. Kat fin they take advantage of it. Kat fin de loang na ke na Belgiuma etaga pelka oksinga church do kyaktari ke channel si sapta agos ni sapta singalya singan pangan masi makataga ke kadina foit may da inde siuna man sikta man yan kulo malap man ana ke makkalaming fin paing nagat ana kadin siyangin fakla masi was pay ke lan kata inge na mo da in for la liginain kain me anain play a waiting game ina na mana sure si makatuve lalal fungi kinla si moul papoy lang si Jesus Christ nge ligina ka din tasano na ke pesi mo kiyac church siya akketeyac alam ke revelation na akos na lumekor falen ke singalia matawa kutaga kay si mo kalye nga mo jinge pagat ani kila kale akketeyac ba fukya when nemising ashmwet sigain confludia rapture na second coming maluwo si bangan event luwo si bangan aluos tao narang afinjak mo masingain eventually synced in katege we met mutawaek maki manong nagi on gos singe when emataga persi ma pangan met ma katlal fungi mo compromising not only become a compromise ay dele upele mo kayo ganun for la na ki inge si Milo siya kain me kaya payak la sinel siya kulukla na the more likely fakya ma meta is me
marking system sila siya likiyac ngan manila control mana kayo nagat kayo liya masingan fok na nage may credit card ko system siya banking system siya kalas kayo nang every move you make right now in this lifetime they can trace it. Every transaction they can trace it. Yay question bangan control one world controls you bangan. Alam manik de alam pena pa na right if kung te net marking system singan kung may margin trail kung may alam upena siya na fakya ka pa pala mo revelation mo martyr may pakantayan mo kikesmenel olos tuyak sanga is marking system singan inkaya lo sa is inkaya lo sa is abangan pa fintraction if ingom de rela rapture Fingom de rela utak yak singan esam pel kayo singan kung may esam matingin tres ka lalakal may nang kung may is marking siya esam malutu singan nang marking system singan eto ko kung may naunis kaya kung margin trail kung may margin trail fingom de is marking system singan kakopen na en waki kong pangan oya singan pangan akal sa tao si mata ko refer siya akal langat tamlin tamtan mit Kosrae ma yok siya pagkatashkan ma na chef lang son na likiyac o academia girl tenil yet tao sinigas mit kichishel daga son the beloved one elie ma siya tenil elie ke sapta yangan ikat na siya son kamel utak yak sapta ko siya sumni church kaksakin God inge sao na mang na liak slain lam sukuan el patagam tek unsili kasha el magana puan unsili pan peling kayo ka sil nga if ingom te wi utak singe wi pala sil may unsili chin slain lam sukuan pel no pe tigin tres ka la drakyok mangan sapta me on course ni ka singalia as we go along further on down kada each flow singe pacl rhythm singe to masya nge kada nan kapaskin fast pen ay nakes makinyot kada na kulla matingin tres ka siyak si kaya we mat nagawa kala ni gas som na lang as may di course in lom human pang ne kishin check lang nge may aksak kin o sas ko long nge fact na ba pasang actually si pe mo lagang masang long niya ma na yok si pe pang tigin kumgulo pangan may kumgulo fact na may kumgulo Abay in fact me darilalaştı çünkü şüphen connection jima oreklege chana si singal luo na kum sham ke slain lamb so kung na ke ay sialam nga lulam ngal tolu ke suffering servant je siya ka dito lapa me Jesus Christ pa lang si magat me lang si magat Egan pulong na kaya nara enjima nga mo ka da should better ko inalena me akalamin galimo pa li likiyac la ash kainin oye sangkye pa mo inge na delange confin da kain reklaon ko san ko singe in imprint ya ki boom ko sien game nga na da shu tao sin duolom ore gingin na system pangan na kumli masima or kadel na fact na ki Leviticus mo balik natin ngayon ti kante manual dahil kasi siya makimasing mga tinatafong le to kilang lala mga tayo inikiyakta na siya ka din dila piepel fall si mga din na kadin ko peel the layers ka din ito na pa mga sham kundigi na kadin ta akakain ki kasi non-essentials mama tena ale elyasi men molelasi ngabak na pa ki finning atako inakta ki sapta on course ka sapta it course ka saptal ko siya bela sa falle mayen me interest lan me ta
ilsom nage sensationalization ke kain mamasikyak misingi ke riot finen ele misingi ngi ke akakain wangan shipe maurek nge kain o yenge Rash bangan. national card mange ke shipen protest maurek lenge for kaure yene katarane cell phone ke tarungan nakla fail misingi communication of me alle försästa gadin sham ama anan wasnga dik sham in masayak siyasin siyam singe mga kata banga makadinan nan ka kaya may mga ki ta fana invention ng rekla ana din mot ke mo managawa become efficient ay siya kulukla na rek magin be mga insang akyoke be me katashi klala na sinmetlasha nara ngawi kong kin India Genesis singa luo yokshiben wala singa Abrahamic covenant singa katsamram kun Noahic covenant singa medal kos mamule na masinga through Jesus Christ kat ba kinga siakla archbedit kos in siawan makom di pakumta ke katen pangon kom wimadit kos ngen inana noa dalik tolu na dalam dan kelay in mole ngamakat na kayo lang si masingan taksinsiya ka pa mega to rek magin pella siya na kay sham kuna mayen mana yok si bagat takane shun sham kun nga nara kum sham kun na kay centralizing siya ka na kay iplan me transaction nga sikyak tari anong fakan kumrela mo maasi transaction chinching nga akketeyac tari na skeli maasi ma kapenorek makunya kinge nange ilos kapenorek magandeda nge alalfungi mo NCA ni orala facial recognition singa tari they can trace ko medala kum sumna ye they can tala me purchases lomo kanin mga sikyak tari na panangara confine too far to the left or too far to the right talita pala ko masyeke mo mana kay wa to come transparent maki me iplan mana kay wa encrypted misingi ke kumkain ko na ora ko mena katamet nga le expert ke forensic computer insang konak mama shikiyakin delete yakin the point si mga kita ka na kaya pa ke pelkayo ksing kada pangon mo nga ka na foy don ko singen pacl panak makkalemi ke fakik sapta singal dolu fo singal al ko singen maasi may sikyak nakat finish max singa na naging fakan na alakyalim tayo lagat kat rail na tayo sum nagi lalan furusingen na paneng kadin na kadin alena proyekunin kanda ka inalena insisile la katsunga suno yesingen katsunga sun genegin kayak nge kat kewi utak yak siki revelation saptakos ngen pangen meg masima matalal fungin na kewa fingat pangon makkeok pelsing na Mr. Lipan nanka la effa kana ki pelsima famine etako shell etako naki mungo kun la sharum supply and demand demand ayoko wangan la supply lina ke mungo musingi fin pa de la kalimi na ke french fries ki McDonald's ngem singi si mga kalimi la dalte na kang likiyac mo maxishik singi taka na ke de misya mak me aske french fries ikwa medal sang mixia musingi alena shidaliak consumer product musingi na panangara katin na nito conniving lal elja kuluklen matakan kia pe katle na panangara faxing ba kadin tin trilak pray with supplication kat pabalan gashikat klo malap nga bangan mayuru ka kat kain me transition nagi siyam siyafok
nung lime ko pagkatata ko gantukun me faklum ki aksafien Genesis singal lusingan kan bela nga shot na Kai siyum na kung falasina kai kulomalap. Kadalyo su kaksakin kat ke ash lan met na kaywa ni ke pelchinge kat kulo kya kate ya wo ke Genesis sapta singal lu fosina ke course shal na lalap sipat udako katliengan nagatagan na ke kunokon na ke me frete inuay na magadakalam ya insang pekasha metlash may na nako alun frete lalos nagat me tago sifac bangen me Egan getang tago ke sham shokon me course we sham shokon non course lo se tagain na usie me Rani sham lugangan sham todo luka sie line ni me course sie line on course todo line singal sie no phone na kate usie sangak yoke sifac singan si bakaluni sifac Egan getong joy for weeping agad ka likiyac district me katitola book of sham ar sham shoklam ngaul ke katyalim na pay ar buklimekos wanan mot ko mo rekla ke buklimekos ngani fingatli me kash kata book ngan mudak ke sham suko sumni ke sham angal siye para la book sheme ngani fin pangan na sibe sumda ke sham angal luni ke sham ingal lu sumda ke sham ingal toni ke sham ingal to angal ya sham yang ni ke sham shokon on course sham shokon ni ke sham shoklam ngal la buklimekos ngani wanan mirrori Machi tako ke Pentateuch ke Genesis, Exodus, Leviticus, me likiyac, Deuteronomy. Onan pangan kapash mai tako ke na ivin di be kash kata kapin sham ngai kapin book ngai ne tako ushi closing taksala chi or onan na literally pena kalim shi mo book ngai sham shoklam ngau ngana fonrel me book limekos. Nakataga beli na ke me pelit mas simlang kat kyalim ke la sham nge simle pange may kaksakin God si baproy simle mange tagay me fakat na pa ma la what they've been going through in their life klik na din God ng Israel nga ma tagay insielos pa mang maylos palakin on a daily basis ke mo lalosa I think at least sham sa kumay matay mi tagay ke 1410 BC sham yangaul pamatay meta 7000 ang foshingaul metigi chijeli shuslea sham yangaul me chimle na vingatli tana sham shok long kos magate ka ta yange tagati kun sho shimle kun sho lan me talig ni din ka ngeta elos folok na ye Jerusalem wanan pangan Pej ma sham shok long kos me shimle wanan pangan sham shaflas ko ape ka siya ke lan tolu masom lala siya tas mosla on so met Kosrae sang kaksakin gada afin jagin nas mat soga shuk na ge soga kat ke talas on fagas ko siya so mosla on so met man ta kaksakin gada fingatli on so met ke pa bala bang sham so met proy so met apataga ke sham yang na wanan mo ke mo sham so ma shafla pa sham shok long ko so 1410 nige post exilic period in maslon ya fuko je bangan ya fuko no phone na pa sham so ko met nige sham shaflas kongan sham shok lamau no phone na shimle in that time period so ya fuko nang ako met ga lina ke o ya shima shunkat ke 1852 August 21st 1852 katntak poroy katntak kaksakin God ye mo siya ke o ko siya shugit nga lakos le gospel ng God Jesus Christ on earth siya sa Muslim cham sa going to go on so mit ko sa kaksakin God katita na inspire ya fuko singan o inspired why pa na luto mo dito singan ko sa kalamya ngon lan God ko malan God pas me
equipment nganin smosla proy ko ngan ada le poch kanin me sham marik lepeng me supela losane kata sham ngai shimne na ke me faka ke na nai molila elo shukat na ke molila pakata sham ngai shimle ke ko proy ngai shimne na ke skata be shimne faka kulona shil na shin god Shibet kata simlan akketeyac flecklen ala Kosrae Online God in control. Akiepe Insewowo. When I'm second nine shelos in the akollah worship in Alduna shil. Kata sham ngoriktan ke. Nangamo pa sham soklong make or soklong or fall na ke category shing. Kata akketeyac timpel. Kata be sham nge lem pe kunyak na kel Christ. Christ is una isusle kata sham proing lem tarin na kel Jesus Christ. The deep wisdom lan God kata sham nge. Na kata siya kaskarak lan God and nanan ka lan God in some line with lowos. Kata sham nge. Believe it or not. Kata sham nge simle proing God na manas. Kai mit lowos. Me Unia mit lowos. Kata shima yo fingom lang the inspire. Simle tago ke pu kaslan God. Wang matafung le ke kaslan God. Ta fingat klieta na ya fuko siga tram kungan. Sham so ko me sham yang ol ke sham so kung lon course expand within that 900 years. Ngon si fan na sak pana mugugulan God pa pain mit nganin taga narun God. In fact in na lalos ngan kaksaklalos me Broy na sin God in fact pe fute si mai fata ko peng. David, Sven, lalo wana na leto la pange. Arsh machitago. Age by lame. Alataga lina ke me cham shoklong me or shoklong on kostal. Elos cham nu kanga patachang na ke maji pang pang. Me the great Alel. The great Alel Sam. Pataga ke sham shoklong o ne ke sham shoklong on kos. Finger na me Singal me ko sin sham ngay in marton sham shoklong na ke shoklong on kos. Simle categorize mo songs of ascent. Na me kan men masing kita kati sham shoklong na ke shoklong na kos manen pangen me sham shoklong me o shoklong long kos patachang na ke songs of ascent singen. Fingatli Tokien and Jerusalem. May kate iwe 1,000 liu it fuko feet. Somne ke temple na akwa ki kya foklan ka mo elosin ta kane Jerusalem talik na tingkat ngan ta kane Jerusalem bel to luin yeshi in the garo kushe ma taitakang na shelos inak fashe pel na gewo bel to lu enan ta ko la kumatay eno kun ta kane Jerusalem pilgrimage ta kane we in kaksakin God. Na vingatli liftikas long dole akketeyac fa it korsngan. Ako likiyac me springtime, summer na katigin kum dia nge na tigin kum sa na kum percent Ginawakan lang. kaya ngani kita message kya Srui labo. kat kulol malapla si before ka dom na percent ne kina nga sula Srui okay na nge na kat si ba akketeyac kat tram kun me Sam songs of ascension Sam shoklong ne ke shoktong wala kos parala category singen
na siyam siyoklungan may course, siyoklungan ko patak yung category siya na walang akalamya. Ako kinasintalik na rin ka, ngayon kumatay ke yesingan, kuminan taga ni Jerusalem, beltolu out of those year, into ka kaksakin God, na flok na ni ka ako, mawreklay ke likiyac talong tolu, ka 5 course, samsam kanya ke me likiyac talong tolu. Ako sikiyak ke springtime, spring, summer na fall, tolu sikiyak ke fall time. Springtime, Passover feast, unleavened bread, feast of unleavened bread, feast of first fruit, na feast of tabernacle. Sikiyak, yan na kayo, kasi po sifac mo, moadin na kikas Amerika pa, appointed time, kafa, kumin karangan lang inakas makinyikom la, me katelara na siwos. Kepel somla. Na, kafa akos ngan sikiyak ke spring, summer na fall, kafatulu sikiyak ke fall. Pa Feast of Trumpet, Feast of Day of Atonement, leninan kasi na Feast of Tabernacle. So 4, summer, fall, matulu. Na vingat ki kapas na ke 8 nyo si mateneli na ke 7 years of tribulation. Kada liya na sikiyak tari kafa akos ngan. Sikiyak tari. Fagay sikiyak yan, papasa for lamb si matang misya tao sinusom na. Jesus Christ was the perfect lamb and wakiyel. Wang and makuluklan. Unleavened, feast of unleavened bread. Wang and makuluklan and wakiyel. El resurrected, el molyak, first fruit, molyak kelanak tolu. Na tugun na langaw mal sikiyak na sin mwet tugun el resurrected after 3 days. Langaw el welalos according to scripture ke me or ma sapta siya. Jesus fat na siya los matana in Jerusalem. So mata sila los ngayon composed of 10 days. So 40 plus 10, rela 50. So Feast of Pentecost, len lamang tugun el sokat sunan kasao, ngon matal patakati na kamalutut ngayon. Feast agos ke likiyac saptalong dolu ak fatsiyat ladari. Element agos mga transform kanya ke me Gospel on Jesus Christ, crucifixion, death, burial, resurrection. And then 50 days later, he ascended into heaven. He's sitting at the right hand of God Father. He's going to come back. In other words, he's sitting up there. We're in summertime. Because technically, if you go to the katash ke in maston week on ngolia, wikit niya uje katantasano. Connect na kay 7 sungo sapta ko. Fosingal dolin na singal algo shala. Layout tari mange. Layout tari. Naketlik na din ka nge. Klik na din ka nge art akwok makadel sang dal recheck ya Jesus Christ which is part of the plan. Tago na kay Rome singal siye. Mga nak fasya kinge na kat pa church. Kat pa church in the summertime. Wedding na kay kat pa church in maston 69 and 70 week. Kinge na kaya kataga samram kin moadin appointed time feasting siya nga. Akos fall, summer 3, akos spring, summer 3 fall. Na according to scripture, kanta sana ukukrap pa siya, laninanan ka siya, na laninaktatak siya. Na having kataga liya siyam siyoklungan me, or siyoklungan ko, that's part of the Allel Ascension Psalm. Dahil taga, may nga follow ni pilgrim, taga ni Jerusalem, minakfalat si God. Na may kafatulungan. Unleavened bread, which is same as may Passover lamb, unleavened bread. Lain siya na ito kapangan. Tamad nga taga ni we, pel toluin lain, pel toluin yesi. Unleavened bread, flokon mamait nga na phone na, so may nga taga ke spring. Pentecost, kan may dal taga ni Jerusalem pelu. Lain action nga lakos, kaya malam siya made pa Passover lamb so kung ka unleavened bread siya nga, taltaga ni we. Na lain lam nga ko, Feast of Pentecost, tal siya flok ni we. Na pelak tulu siya nga, pataga na ke tabernacle siya nga. So, pelu taltaga ke spring, pel siya taltaga ke fall. In taga, siya kaksakin ka, ke temple.
So alal siam ngay siam siya kung na ke siam may siya tol mula ko within that pa ito ka may lutut sila kung ngay siam siya kung may kor siam siya kung longor mo elo siya yak as they ascend up to Jerusalem. Feed the gas, feed 1,000 siya start to feed 1,000 lo it fugo. Gas feed the gas ega fin ko la. Tingin tres kal. 2064. 2064 pa fin kol. Anan bangan? Kan Jerusalem man siya magtempolaan kaya nga fa mo 1,000 lo it fugo siya pang. Feed. Now as they are away, getting close to Jerusalem, tantak yakon ngan fact, ascension sam, tantak yakon ngan so. Me ascension, ako lang siya lo sinsunan and tempalatan, nalala ko ng kaksakin God. 3 times a year, talda ko, ascend as they are on their way up 2,000 feet. Tantak yakon ngan. In kaksakin God, kelang kalang. Ara kataga liye me oya masim leke sifac ngan ketang. Ito ka pa na point ke when shema pramasya kitari ke chana si singali course. Taga from kin ke Rome sapta course. Kataga liye ke chana si sapta singalu katli ke sham lu kang. Ara ako klang God. When na pa mga umina taga ekal. Kataka in a spiritual sense, you need to ascend into heaven with the work of God, Holy Spirit in you. Man kat molingan na pamola. Wana rom sapta alko sa kalamya. Molingan na pamola. Ascend up in there, in within you, kung kaksakin kat ke ngon na pa yung manil kat ngon siya. Son sapta ko fasong lako sa kalamya. Kat ngon siya pangay. And the only way we can worship Him in spirit and truth. Lagong may pangay masya o yesing. The only way we can ascend into a spiritual realm, kat isus ka ngon man kat ngon si pang. Akat taga ikoy ya, fast na mit na ke, siyam sa koy mit ngan, siyam siya kong mekos. Taga inakyok ki si fesh ngan, si ba kalwini. Me, ngan ketang, siyam siya kong mekos akalamyang. Pipaklo, metinga sum akketeyac first part first, nga sang pela na siya tingin tres kalyan taga akyok ki background reduction. Tigin namnas, ngausit pela, punta ko, si sakuluk yang arikin na skipi ko wiya. Tigin, fin ko. Mawala nga, sakluk nga siya, unso ko ngayon, me, taga, mawayan na naklasan kimagom yak ngayon, suman ngayon, nabaka, basmet.
Tingin kong gumamalap ka unso ka, na kung pen more to the right, kung maliis na si Kes mamunglengen na, na Catherine Ronnie. Oh, Srui okay. tao. Parang okay, ngaldialek pa nga, okay. Continue to pray na siya siya ulas, maas ke, o ye, nungkay wa makati kaksakin katyo. Naro, nga taga rito la, tingin finas ma si kung ke, first na ke background na kadaw shoot, Wala. Kaya siya pa nga ke phone na, at siya, if yung kan display yan, I really appreciate that. Siyam siya kung may course, siya kung long course, finko fly na, makain reading na. Well, if finko, na kung fast scroll down na siya kung long course. Okay. Eka inutaga mo. Okay. Kaya kulo malap. Naman na Australia nyogalip. Kaya kulo malap na siltikin treskal. Matlarsh, finwan pa baltum pangan, I guess ta pa baltikangan riti pangan take, tikin al siya pangan, mostly siyamsyo kung may kors managat fact nga, ascension siyam pangan. Ilaos, ya kutsak som na tempo la. Second initialos, metigilal son. Mostly subtopic siya nga, karangin ya, mwet God, na fosimadan akalmyanga, elos silalal fung in LEUM God, elos wena final sayon, siya kuflana, mukui, etia kain mukleya. Wana ke all around and Jerusalem, o inge, LEUM God around mwetklal, inge le, anito. Mwetkulu fatia lemi enshin mwetchwos was bel, nagaywa. Finoinge, siya, mwetchwos was ekapain, ara ma kulu. LEUM God, ara wo na shelos, siya ara wo. Na shelos siya ako saplum. Ake kung kai mwetkulu, kuminoya per kailos siya fash, liking keneklum. Layla ta, Israelin matayin misle. At kulo malap, fingat kansum na ke, siyamsyok long long course, pangan siyamsyok long long course. Siyamlu gangan tungay ni rela si fashilar, siya kalami si fashilar, me kefret yan, ingan ketang, joy for weeping. Subtopic siya kekas Kosrae natashan, kapapay Kosrae natashan pangan, siya proin syuk molila. Kelem kadel, Falokin kat me na Jerusalem, wana kadin Mwe. Kad Israel, kat on gang on. Na Mutanfacl siya los fact, LEUM kadelara, mana yok na silos. Aw, pay. Elara mana yok na siya. Kat tarulin na ingan ke. LEUM kad, sibid fa Falokin na kapash in oana med. Oana ke for sibid pa usye kof na ke infel ma pacl. Leila ta elos siya Tung kepel elos tatnlig, elos in Kosrae ke ngan. Elos siya Tung ke elos fale, us fite in tatnlig, fafaloko ke present oni ngan, ke elos us fukun Kosrae lal. Pangan kapun Shams wakluangan, sna Shams yokon megor yokon kos pangan, namna sinwana pel nagawa kat Srui kaksakin kat ke kas mo lala, ke shiproy. Katflera gadal Srui kaksakin gom ke wala na lom ke kas mo lom mataka. Namna litikat na ke litikat Sham yokon megor yokon kos. Kat hindi ingan malalap mo kumesya tayo ke wan na tung Jesus Christ na selos siya malalfong. Silpe asya na siya kalam mo. Adi na le, te long mo kayo na.
din mulkin lalal fungiko. La wan kenik saya. Ma usiengan papat siya. Ka true kaksakin ko. Kinin Jesus sumatang was. Amen. Right? At first na met. Akketeyac. Ipsiruk tolu ka ipsiruk aw. Ipsiruk tolu may taga ka. Siyamso ko met ngan. Siyamso ko may kos. Ale art time element lu may taga ka siyamso ko may kos. Siya pang mo. Bella lesikaya. A siya mo. Nea maya. Aro. As we go along. Lu tokosha singalal ko fosong leaders nga tolngon may kos. Pa. Element may taga na ka lesikaya ngan. Na siya nea maya. Nea maya on kos fosina kisingalia. Wana in patat yang may siyamso kung na ke plan pelsingan. Siyamso kung lon kos ito ka na ke return. Alek alam na ilo siya folok na me. Tal folok tayo na Jerusalem. Tal alek kaksakin God. Na ipsiya mit mataga ke siyamso kung may kos pang. Karingin yan and Jerusalem. Security ma itak yang security for Jerusalem. Secure. Taga ke fos siya na ke tolu. Na proy siya na ke prosperity. Proy na ke prosper. Taga ke fos siya akos. Na aksa fila wana in morning. Sensin na siya lo siya forla. Fos limekos. Pangan breakdown siya ke. Me. Siyamso kung mekos. Nagadeta usis breakdown na ke siyamso kung lon kos. Akketeyac pe. Da ikatin pel na. Potodo siyam nga. Fos na mekos. Kadeta ka na ke ipsiya met nga. Karingin and Jerusalem. Fos siya na ke tolu. Ang siya beriti. Elos siya lalal fungi. In LEUM GOD. Elos wena final sayon. Siya kof na mugui at ye kain mukleyac. Wena ke all around again Jerusalem. O inge LEUM GOD around inge le. Around pacl. Inge le eneto. Mwet kuluk fatia LEUM sin mwet wiowos. Pel na kayo. Pinoy nga siya mwet wiowos eka Paing ara makuluk. Agat sumusiye kash kata fos nga nakyok ke masima samram gunjak ke fos siya met ka lines ko met ngan. Katliya na ke elos siya lalal fungi trust siya ngan. If ingat taga na yakyok kilig pekil sa scripture reading siya yan ka. Me example kat kung may ka siyam longol mekor fos luna ka tolu akketeyac trust siya ngan. Lalal fungi in LEUM GOD. Evin kom lalal fungi in LEUM GOD kom may wena final sayon. Koflan mukleyac. Pangyo ye si mga kumeta ka na kasyam so kung esam. Elo siya folok ni Jerusalem in kaksakin God. Na forget all yellows in second nine yellows na ke walela ka. In si bakas mag yellows la. Elo siya lalal fungi in LEUM GOD. Elo siya na final sayon. Forget kaksakin yan noon nganin akketeyac lalal fungi lalos. Coming from wherever they were coming from, ascending up like a 50,000 lu, it fugosingan. Tal farson kaksakin God, second alos, kaskan taka, ein cielo, sibakas makingelos. Emphasize na lalal fungin lay may usod, karangan niya, nawowo. Pangan, if siya matagamit nga, may karangan niya, safety for Jerusalem. Safety for Jerusalem. Final sukungan kinagya. Sayon, final sayon. Malangkat pa final suwan. Wangan matkain taga oni masin. Be real estate singan ma taga akpokishin kat. La taga rupen amangan ke flock si maka trampram kin. Nake second coming. Not the rapture, but second coming. Taga she be established yatawsin singan. Kat trampram kin mange forward nake taga penalan lem. Me inusye kawa sila kum. Lakad we are being me kat karingin yakshin God. Mwet siya elos sa lalal fung. Kat siyam siya kung ulme kat siyam nung ulme kor siyam nung ulme kor luna ketuli nakyok ye trust singan. Siyam nung ulme kor fos luna ketuli akalam yang kat lang ngalalal fungikom nik met lalay nak makanyayak nga nik met lalay
lokaluk in akketeyac. Elos siya tapan kom fatia akmakinyac. Ailos na siya tuyak line kom famakinle. Siya na siya shamlo me gor fotlo na gatolu siya la evingat na kya waklan God. Ne ke matlokaluk los ne ke situation mataga ship na shikoma wang benamay taga moklikat kate ko tekan mukuyak wana final science wong me akademiak penake sham yang altolu alal fungi je magate ushe safety nest nge ke kat nge kadeta katana akademia matikain mokliyak el chala lal fungi name kat elos wana final science shakofta na mugui kofla na mugui yak atikain mokliyak katash in the safety nest of God nara wine makan mokligat nakadeso mushi kata me scripture reading ngayon siya akyokye sayon siya nga cannot be moved. Staga sham yang altolu foshe. Sham yang altolu foshe akalmyang. Leum ka del tokasha el nukyang ke wall eko fela akwoki ko e fatiem gui. Skin non kamangan. Non kamangan elos utyak taka yen lesle utyaga kastan gatngan taka narolos. Inakkeye la siya katsinge. If yung kumulal fung ke katsinge, pange malawsot na siya long siyam yung altoli fosye. Lem ka del toka siya, el nukyang ke walal, eko, fela akwaki ko, e fatiem kuikui. Pange katsinge. El mata intron lan tangay tilya mana kayo, el in control. Mating interest ka del siyam from kinke marking system ngayon, la fella singa pan may elosin controller o yengan a katlash elash lang. Met na kayo makapas na kaya o yesingan, teka in mukliyak. Mutanfacl ka leaders fin fella singa, teka in mukli. Teka taga puprekat la. Pangawala lang ka ata. Chisel is fan of fact. Bench mo siya for lao, lal fung isilia ki ke o yelan ka. Chinuan le repented. Isusta ka man ka. Wangan met kan taga pusela. Mapapal sangkari na sila Jesus Christ. When natal. Mamle ushe na pa ka sila kum. Katli may ngan falok ni chungan long cast nga ng akum na ke New Testament. Jesus in fact mo why met kan taga isla makat papal sang na sila tari. Katitak na sin po Jesus Christ tari. Naro wala nga kalmi Paing nga. May nga physically going up. Ngakum spiritually siya. Long cast lang Jesus Christ ngan wangan mat kan base kataliki oye ma akwa kitar kati shusta taken online God setan el tekan taka projeka leshike wan koflamen kat sil taril kat ina na message na ako na lalal fungi fe pangi ki word si matakan na kat lika kunakon ke mande kat ina na katin eto na paela may Christian na kat matake oye si ma el offer managay watar Nagegat taga liye pakotan yoklan nga nage sham nga nage me new covenant nga mataga ke shan Jesus Christ akademic ke Genesis singalu maga tram kiningen na kata liye nage ma uta kata na sin matlal funya tana teka ifin kadel buiga check in line kat skin nan ka machingan ifin kom akes makinye kom ke machingan len na kayo para itak yang pel tolu na sin tik na tin kat nga tan tako na ni Jerusalem appointed time mo atin elosin tako na ni way in shit pa emphasis repetition relationship sin ma ke akoklan kat ma utaka elos ke show me lalos finanicha ke wela los ke mo lalos 900 years Shams koy meta like sham shoglong lonkor span 900 years shum like kokolan ngon in a losin fakak na pa mashikyak in mololos in molalos in that 900 years nangakum taga kapasang na kaya oya singa siya na singa lu ngatang na Jesus pa siya mga singa Jesus fat na sin church wangan matkanta ko
mi siya tiga penis tamasik. Sige nan ko. Wangin makan taga isla. If you got compare na New Testament na me Rome saptal kos. Kate usin kapashi shamso kung me kor ma kadil wala la kaya ito ka akalim na sitkong. Mo in mana kayo in ma ingin na kayo yok katang lalash in el shell lang sikat. Tangay ta na pa ela wangin makain sikat taligid lang silal. Tie mi siya kamol. Tie lipuven ka katay na kain kasao. Tie ma singe kama e fataka. Tie man lang likifela kaman ten likifela. Wangin sin maurekle na kayo was siya e fakain sikat taligid lang silan kat. Siya malash ke Christ Jesus lem lash. Nakum taka na taka insiyon. You don't have to go to Jerusalem no more. When fitesh mataka akfal yela masing el mi siya Jerusalem ingin nakat kapas ne ron Jesus Christ Jerusalem kay insiya katli section go man fanyak na fe mi siya katingin nakat kan tay San Antonio katkan tay Killeen katkan tay Honolulu katkan matayin na kayo kaksakin kat main messing kat ngon si pang el wi matalal funila lala kesben kati susta kang ngon kat akalim ma mi siya tiga nestamasing mwet ngan taka peltolu in yes 2 times in the spring 1 time in the fall in she get reminded of the work of God ang akom katagalin na kayo as makin mas makatil likiyac in saksi na nila ma kulacnsap ang ako minunta kaya maul siya skilan kayo siya pero na kayo wakataga na kayo lain na kayo wakataga kayo likin na meta kat kayo likin na meta tum na kaya po siya siya yan wana kayo all around na can choose them o yung LEUM GOD round na pacl inge na tuku wana nga kalaming kat kan sumni kaya luo king saptaon kor fosingel it kor we sekara sapta luo fos limi kor hindi final so ngayon katsuna kaya sekara ya sapta luo fos limi kor sekara sapta luo fos limi kor inusye fosingan sekara ya luo fos limi kor akalamyang LEUM GOD wala la mo el chife na efa shie kalkal LEUM GOD wala mo el chife na efa shie kalkal in round ek city elan karanganan ta el famata wain wala na lal na gayo pange ipse me da kachipa sampram kin safety machine in Jerusalem God le protect him matlalal fin la kayo lal le round la wen na feeling and round la en we wan makainut cha kanaus la na vingat li sham so ko makat ritepe nga tai lang li mo na gayo nga ko me taga pen na kel lal fin la komata na e pape na ina na sken siya ngena e vingat we got check online got wan na pa makan taga isna mas maka mas kam sin mul mapat pat si pakat taga patachang na kanya nagadeta ka di me tana kate kaksakin wen na mwet nga som na kenge som peltoli na wen kaksakin ara kaksaklalos na ke oye may takyang na silos ke akoklan kat katta ka sipen me Jesus Christ sipen na phone la na katli Egan lalos ngan Egan na shafla pa ngan nga ako meta ko pen na sikom katli akwa nga ito la wangan met kanda ka line cut protected len na kayo la arsh ipsik ka line cut ke o yang arsh me tripulation makat force ke insias ka tetela tikan katang yak lekot pang kapo sing asikom compare na sin met Jews ka met Israel ang akom eving gat pa tu ko ke la fing la shom le kate
we mama das mo na kada we ma chi chi la kalaming when pa penat metlan kat ngerong ta lu ko ako klan kat ta ko inak flexion akom finga tu ko ako klan kat kada te elyakin ma program ko o ye shayang when kata la we are good, we are in good hands with God kat mantal ke malalla met kulu in the other met kulu chia lai mian chin met chuos pel na ge Finoing a sharp much was a campaign or a makulu. Got some ship was eat course, dinner I share sing a course, firstly make course in Sangakio keepers, me. I share sing a course, firstly make course, akollah sing a course, make course. LEUM God is sisla call and might call kuluk. Papangan. For singing back God ours, we are safely in God's hand. El Potaki me and Jerusalem, Lamona ke Mount Zion, the go point nigga person of Jesus Christ kating kalam kella, katla ka nausla mit kuluk na gayo. Scepter si masam from ngan pataka eke me sapta singalago fosli make or the scepter of the wickedness shall not rest. Whenever when God le kanausla. Katsum ke I shall told you first told you in Suga at your keep promised land got machine with la fung the sham so kung. Told you la kalmyang. LEUM God el farum with nake wine long, pasha colin a lal, lan wall lal, a pala, koyin kashak lal. If I are for back off your kosha off matol. Learn a shinsha with kulu. First me long told you I can make kulu fatia lamian chin with she was pelnago. Therefore, when God the lush, God le protect, God le canal solution. Now got to get me ip shack lugandana, broy and get cash broy for prosperity. First, akos can read LEUM God the lora won a shilo shelf, share a war, na shilo share akos supply. Very plain and simple machine. Ilera when I lay lala, Lera won as in Losha Sokul in Pelnakewa. Aksha Fila warning patagoke line acclimate or soon. Akekum kai mit kulu, comin oya per kailo chef fastly in Kenneklum. Pangan me Kashashingan. Taka Aksha Fila machine Layla than Israel in Mishle. Nakata and sheep back yoki machine the get Cham me long luo was one question galigos. She shekle Samsung long luo was me one question galigos akalamiang. Roy the Jerusalem in Mishle. Layla the lo shell long she come in kapkapa. Layla the in arch Mishlen kalkalum ein wangen makluke in kalflight way. Keshaben made in shell log. A made in kabaklo, nga fact na in Jerusalem. Matana in Mishle, pangan kapun fosingan, tagoke me akalmia Layla the Israel in Mata in Mishle. Diving at some nage mashayangan, tagonage me Samsung long line or first one course akalmiang. Layla the komin mo la liye talignatum. Layla the Israel in Mata in Mishle, she benak yoke fosingan. Kapun me fos lime korshengan. Mishle Layla Mishlan God in on run Israel. Now, if we got some nage o yeshima mit ngan folna, Samsung broy molen kai mit folnange, ito ga yoke shamangaul for shako shakalimi. Shamangaul for ako shakalimiange. Insewowo shalal fungin LEUM God. Shetia folna nage mashrola trolela, ka welolo shalu nage God sata o. Insewowo na selo sha
remain, persevere na ke akollah God. Naga dito ka liye o yangan na Royce ko ke foshakos ngane taka liye taka penani ke New Testament. Na ke o ya si mamit me Christina misenge na ro. Kadin na kadin tu na ka ke akollah God. Kadin persevere. Kadin te shola likiyac waksenge. Kadin lalal fungila akollah God pa paye met pause maulasha. Kadin te wela el chakuluklana ka met me takain ushe akwa kulukan kadin nuke. Kadin mata na kya kadin pel na kewa. Kadin rap kya masingan. Pa kya sin calling ka pa Kosrae Online Ministry lowos sa taka kya nga. Katagalan na kay wanara la pacl rhythm singan. Kadin te same na kya malan fel. When wana kadakal na may Paing el siya kulugel takain me steal, kill and destroy. Me li na pa force limigosngan la kai chami sungo daga kai ngishe katlan kai el chakuluklan la len kai lo sha pe fol la liki come sam background chikat like Paing kata chamngan daga ngishe kashkashaklan kat nanan kalan katin somnashin metukalo patagal pasalla foshak limigosngan to na shelo sha malan kat mislein daga na jiro spa kadakal meke fosh me Paing soklong lo foson gort na kagal kurs we sham soklong lal kurs foson kurs misle na shin talik na tin kat Israel akom taga pe na kapash na ke oye shima ke lan church nge believing Jews and Gentiles kataka na ke oye shingan na Jesus Christ mga na pagay nung si misle shin wait ngan som bel tolu flot ni Jerusalem akas makinyelos la siya na pa katlaloso nangakong pata na nga pel na kayo wain len na kayo wakadin ang flok inakas makinyegat la siya usiya na pa mawul siya ngayon pang relationship siya nga it's not about religion it's relationship sila kumin taka on a daily basis long cast lang kat kadin okana na matana ke in the confinement lan orit malan kata te fashion get rid of that fashion te fashion pa usiya mawul te cover men te akwaklan may tapaw si mga ame pa akwak makatliyatay deliverance makadalasin rin ka nga usyalos me throughout the Red Sea winiya Passover winiya shalela door frame siya ke mutunan Passover lam sa kung mo lupuban siya nga Passover lam sa kung winiya kita siya markiya mutunan lang na din ka nga na may usimis na si Como marking system singan foreshadowy me prefigure Jesus if in shaksine awon korshe el pa usimis na sin ale to gali nake akyoke ke sam shokong lon kors to na pangay matagat nake me she brain shukmolena to si ba akyoke si fashion sam luga nga shokong me or shokong gol chain me usia si fashion last nake Friday an Egan getang kelem ka del flocking got me na Jerusalem when I got in Mwe nakate 2 inches usia in kalem kela marching a time element si matago ngale kalem na return man mwet nget pang kan flocking me captivity Srui tal utak la exile tolu to reclamation got ngan siya chermayal palyatari siya ka Trump from kanal Daniel saptaya Daniel was in exile el matane hope matawan saptaya ke Daniel el we yait no da pa ta kong al som paroy yait no siya chermayal ta palyamo klik na din kat ngan show sumda Babylon Pai shaft lang Now, some proine itak yang 70 years, sets of 7, itnga ul balik ko siya itak yang. Nataga, shalayak like ulela, makadash kang Nataga, ulela may itak yang na silos makat interacting for pen na kaya nga tasak tagate malal. Kate patachang na kaya nga nakatagal na kaya miracle ka mystery siya may itak na sil Paul.
the church. The kadin le shalan God ngan kadin alle loin na getana so tolu tak le exile tolu na return tolu. Patakatana shamsho kung lon kor patachang na ke. When an akollah mo flokshe emit ma me suro popul the flokon ma ke me 538 PC. El flok de rela foundation na ke second temple la. Committee rela foundation el rela malong ishe. El restore me worship. El daga restore worship me Krisyangan si per restore yak. Si per flokon yak yak. O yes si madalara metigila so mutakta na pepalona. Exile tolungan tasikya ke 605 PC, 597 and 586. 586 PC pa Nebuchadnezzar na lay down that me kanang start temple like siya Solomon. Alos sumda ke so ye it nyaul alos follow. Flok chingan bataga akalmi mo shamso pa compare na ke shamyangaul kat fakepenya. Shamyangaul pa shamso ko mas sumlay meta 1400 PC, Maspung Laman Academy, look at 538 PC, range from 900 years. Shamshok Lamong in the fund, the Shim Nether, at Lee, Floxilal Sir Bubble, and the cheaper both etoyac, melonging and mukishashing and restore fellowship, worship Nashin Cotton, and Tal Shiba Sheket Namanaska Makuluklalus, and Shiba restore. At Lee, foundation and laid out. About Samsung with the gun again. Elustago me, well, LEUM God, el flocking cut me, not Jerusalem. When I got in Mwe, that's a lot of funny, bang or yesing, Shamis was so much long away. But then, when I got in Mwe, that's physically there, their return. Return she made a Sir Purple, 538 PC. Kumgon some like Saptas me, Senega on course. Sapta eat course na guessing out Isra, but return shack long and likiyac 458 PC. Na Nehemiah flokon ma full shafla jete, rala pot na Jerusalem 445 PC. Now within that time frame, one and almost 100 years me time frame shima full following and full off. Now me maching ako min kalam kaya elos samisung kaksakin kat ke restoration chingan. Apart ko ke ipshemet ngan siya not sintikan. Kaksakin na kesifil folok yak sipangan. Elos me kaksakan dal praise God ke me restoration chingan. Folok nyak mail dal fosin na gatolu. Mariti samsyok long lon ko takal miyang. LEUM God el folokon kat me na Jerusalem. Wana ka din Mwe. Kadi share akadon ke ngan. Na Mutanfacl siya yelos fact LEUM God el mana yok na shelos. How paye? Elora mana yok na shish. Katar lena ingan ke. Pani pshemit ngan. Loko elos me shiba the girl. Restore. Kedal restore mangan. In other words, fellowship na shingat tal shiba. Me flokana. Kaksakin God. Ilang mo pangan. Tina likiyac sa likiyac. Elos Israel elos ingan. Mutanfacl siya ngan di itala LEUM God lan Abraham, Isaac, Jacob. Elosara mana uwas na sin metlalingan. Met ngan daga ke fostola pay elara mana yok na shish. Kat tarule na ingan ke. Joy me ketong. Joy ketong. Na kat kan tuin chenga nget ne ke me shakshina. Elosara kisyangan kat kan lemo pangan o yeshimay talak fonyela kisyalalus ngan pa Jesus Christ. Nangakong kan 2025 ngai tlali shakshina ma keshim leke kaslan kat nga. Ma Jesus life in shakshina na si kongwel taga palayak na fun na mawulal taga akfonyela ma fitaya si ma shampram kunyak ke me chena si singalu chena si singalikor taga na ke falokon ma wanan falokon yak mitlik na din jakat nga na kesh
likiyac singan tasakta el forward na ke simay taka usi eternal me restoration, the full restoration singa. Pa elo shilba na falok na ke me aquaklan God. 1,000 year millennium. Sham. Matlan tlik na tin God nga. Nangakom wana kat akalaming kataka ucap na ke ule la singa kespen fulfillment si mataka kel Jesus Christ nga. In other words, ngakom inain hingan pangay shafla pangay singa nina na pagkadin nangan ke inkanikin mo nga. Me in other words, kanina nan ale ndak non ko may sang lash na sin God. May sang si ma kesben lang si lang na siya sky sig. Kadina ale full la dina pa me sacrifice ko me ultimate sacrifice mo lal si fena el sang willingly as a gift for us. Nang ako matlal fung mising if inga tina pa ito na pa mo kun pa ko ten yok sing lang ka lang yok sing kumli kate flogan la we na ma primary na sil Isaac nga fuko la fung sila Abraham na so min na wini tlik sinatan nga nang ako mi finga tina pa mo sila Jesus Christ fin shaksingan nga ake syam so nga katiningan kin na pa itala kat mi siya ke makulukla kat molya ke me kesben chisa den molya kat molya kesben elela makuluklas nganas molya kat si pa shusta ke nganlan kat na fin pa na pa ka das ke masing wang na pa si ma eta kat tafolu na ke masing kat wan na prem ta ka me kisyakin kat yang wen na masampram ke rom sapta singa lu fasilu kat li pa ko ten yokman kat na skai ke mo luman kumni na kum fully surrender everything kum sang no fun na chin kat when kum li na pai mengan si pang mo singa kum mengan kin kum joyfully sang no fun na mana ko na chin kat ya pai elo mana yok na shesh kataru na ingan ke LEUM God civil pe flogan na kapashin oana meta oana ke of o civil pe usie kof na ke infel paula leila ta lo shatong ke pel elos tanlik elosin Kosrae ni kengan lo shatong ke elos fale us fite in tanlik fa floko ke posen oni ningan ke elos us fukun Kosrae ni lalos finga te flok ngai ne som na ke en shitenga south persipa en mai sipangan me en mai si nekev wanain ba to tak ket plan pelching and mitngan talking en mai si skentam lamay mo God lerelan mai si sken again any man in me archko we na shiban na the ke me profession lan God fingatil we got surrounding God you say safety nation and el kanaus na met kuluklas kan diki el provide manake wanake molin in la on a daily basis na ke me tagon na ke kof na ke oya mine carrying in manus not only physical profession el ushe but most important spiritual profession je mal chef in chaksine omne gade etana pela el molikotla el ushe inkanikin ingan na shikko inkanikin mishle inkanikin mol mapatpa nangako me takota na Chilkata Mesis Mangaon Simle Gaslan Galanga, Wanakadinta Force, Wanakadinta Eliakino Yeshayan Felang, when Shetan Latagang, Shetan the Pataga Akulukigat, me Ushigadin Somniki, me peace, Kamishla Shimautaga when Natalang. Eltaga nine Akulukigat Para, Kumli Sampram Kunya Katlen ka yellow shafulla yaku kan ka. Jam so nga kalam
Atakape utakana shelos. Mishna na shin in Israel. Right? Mishna shin na shi kumngepa kalim na pa ifin shakshinen. Kataka small ma pacl kel Jesus Christ. Kat mata ke ngan men me pange fakon lan ngan. Kalajel me kor fosnong lu. Fakon lan ngan ba me joy. Joy shin ndaka aklu engan. Fin pa na pa katashke. Ngerigin mo la shinge katengan. Katengan. Amoy pangen oye shi mai tangan shi bakes makin yekon ke wole lama uta kana shi le prem kana shi kumshenge shamnge finne shimle in belmeda fingat li arch principles kad extract itana taka pena ke misla shima taka wulie kang na kel Abraham taka na kel David akfashe ke Jesus Christ ka win taka na ke mole lashing pa kadin ngang ingan kun in kulacnsap fakir na shin fellowship pa gospel ng Jesus Christ. Na si beto ka academy na siya, medyo ka tarange, kat for lalya ang tasano flock ng name. As we wait, joy in kasawi na nagkat kang online katin kat kasi man katita la katasum na niya. Kat silia kitar. Katasum ako lang wala Jesus Christ mo yung mapatpa. Wang in mi siya yun. Kilo man lap kaya aslan mat nagawa. Nga flock na yung pala na stigin treskal. Yan taga akiyok kaya man nagawa. Nasi besong na kaya program kaliya. Tingin ko mal. Nustilipan ngan. Amu met last ngayon kain. Wala kisin kaksak last din kat game. Tagalom ke chana sisinga luo. Na pakat chut petaga na ke me. Dengan usiga din. Baga ke chana sisinga luo. Safon siya liala na kalim. Na inge na kat fast forward nige siyam siya uklong lime kosh lon gosh. Inal parang yaklan kat na siya. Kaya siyam siya uklong lime kosh siya uklong lon gosh siya ingan kitang siya. Kat fin peel the layer down in kap shape na ke masikiyak ta fanatari nga na kil shamram kun na ke Hallel song siya na ke folok silash mailos folok ke song na ke fel silos Jerusalem Shkenan ka na ke metlash melem ma foloka Elos folok tuku ni yegash tolushi ko yegash madandan ko yan na change of lifestyle lalosan na ke kanin mangan Maluti singe akkalemi na siyesh kadin mutawaek ki shamsyo klon me ko singe ki shamam kun ke ingan ki tang singe aba kat finnan ka na ke karngan yaklan kat na sin matlash nge mga akkalemi melem nge masikyak na siya elos na upe elos asrila mama me elos pakinan so madayen matemasi elos ne folok na kapsa dalig ni Israel nga som dayait nga ul finan Babylon si scenario bangan na elos folok te elos ingan kanin ka na kisam kanyak na ke engan kitang engan sila kung folok na yan siya mo akom sütpe samek mama kum ta pala ke pelsyo kum folok na keta kada wangen le case in point fin bang folok na Kosrae ka kipe na sumlok ki na Kosrae ki yetariye I'm not look forward ngan li papatamaisha ka finin ne mata ki rash kwenu suko ko konif todo square port mga danget tali kana tu esano ngan check is me upla ka so ngat tali eklelan bela ki pel absence/ken magadashwe amat ni folok ki som lalo sa upe katil karangan alos katil me alena lieng met mamul si was
Ilos mo tayo misle. Ale pa ako tayo penasin. Ilos mo skin for labe. Kadel tiyak kain falela metlalin likiyac niki oyema ilose mukuyak liki masiwaslala. Narale kya to ki mwet si matafung le in kain for la. Masakla dal fungila na LEUM GOD. Nara kita ka kisamsyo kung lime ko singa na kya akketeyac lemiste lipa na siya le kya lemo kifak po losya lalal fungin LEUM GOD los oana final sayan. Final ko sayan nge kata final metal ko nge kinaslao na surrounding area el me el likiyac. Nakan menchuru silim likiyac pe. Napa backup siyak na ke mwet si malalal fungin LEUM GOD upe na silin mokliyak el upelen mukuykuyak. Nara ke maluto chingat ako akketeyac karngan yaklan gada temana na kipejingo mwet si fin alena fasengin fasesla na yurin LEUM GOD ele karngan. LEUM GOD fak mo ora una silo siya wo na silo siya akos masaplom na ipsi siya mabakum tao pa kayak pe ma ilos ma samsi uklong longos kung lemiste lipa nila akketeyac ale kalem ke pa si prain suki mulalasing nara ke ilos flokin yak le na Jerusalem ale na yoking on lowos na falen ke kapun fosken akketeyac ilos kin should be yok mayen masal na sensa na ilosya masal na en lalosa skinget talina ke mamalan mama on wangin attendance na ke lucian yait ngaul na kumpetsela metla petsela lom si sumfinan ko Kosrae makum sista tako ketin pela na lumyak na kain no yenge komin kain kapsa na ke folok nandalig din gat nga na ke en madal si losa alo singan filos finjil bayukuye futesa asya katlak shuk ki injud basang kaspelos kilemisteli pa nilak siya filiti lala ba kinga ako me 4 yang na LEUM GOD siyaflayan man na kayo mga ako me askenge kika de 4 yang na LEUM GOD astlayan na si etaka ki mol wiowos akostin na God dalal fungi ay na mamakat lut kun gel papay prem nakatsin alal papay prem abang akum akfletching nara malutut nga taka nakketeyac LEUM GOD makay fan na pa esi ininalasya laki pel wo pel kuluk el pa si ininalasya nalaw si ininalasya lakat lang si katsang apangay top plan na ke ininalasya kadin na naliloang na ke makulo ke malutut wo matagan kasikat kade falain kaliye taganilasya nanganakilin ko was matako inge wigat kilenching nanakilin ko was kita kalawasan manala yoksipe na ngamo me noche patagan siknge nga trap kan me staklek ngan kunalawin ma na nga kaliye taganilasya staklek ki noise patagange na in akilin ko was matagangan la kad appreciate ala yoksipin da kalawasan takay federal way tamda si pinakarsan kulo ki kas mol aro lowos initi ki kas LEUM GOD lumalap ki kas dakan kasikat nakaygat kaywa na fasi patagasil tamda kendi kiso kas singal siye
What some nuke ka din konayak. Lutoylake in kashikat pekewa. Na oana nga akketeyac kibel pois ko akketeyac la so kasa ta kain kashikat ki relationship las na sin matlili matlala. Nakisama ta kain pange oyelas na sin kada pa sam siuklongon me gortongolon gors kuma samram kunyak ngai. Nakisam singal siye ta ko fastong go siye sin arosh ngai. Gadin nanda ka gadin lotoylake fak mo machiwa los ace memo lalos fin fela. Oye kominitala met kuluk na kewa kakketeyac. Nael ta ka fal na ki me kapun samsukong magat akketeyac ta papena taringan. Akla malap tam da kendi. Naklen kong betikin polin ta kay lanai. Tiwo kaksin kat ki molwowo. Akkegom, akkesiawan, kula malap pan gos kewa. Na email dati wan assume. Papayu, madin siawan kewa. Tikin makil kaksakin wiowos, kula malap kat wiowos. Na somne Sacramento fin tamla isya William kumarswa tiwo. Tamdan mailin Bruce, klonsin kat kemol, kemail aki na shirts na kewa. Elala katlasin wiowos. Kula malap tamdan mailin ayepe tikin Bruce. Kataga na ke fakla na sipe Youngstrom. Sam siok singal dolu vastolu. King James Version, from the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Praise the Lord. Lomalap ki vaksyen, SAP, tamdal ane, kilin, kulo pe kaksin kat ke wiowos, kasin ti na kewa, magwos ti nasirs na kewa. Lomalap ki kumispepelo minta kawikat, sa bosak pe pasem ke medium singen kashikat akketeyac pe. Tamdal procula Daniel tiwo, kula kaksin kat pa ke molas kewa. Kula malap pe nasum, lang pelas na sinsiawan kewa. Tamdal Srui Bruce tiwo kaksin kat ke molas na kewa ke silin sasya. Kula malap tamdal Srui Bruce namarstila tiwo nasum kula malap kita kaluman aybe ki faklominge civil fakulon siwas tiwo. Na somne Sacramento tamle Charlie Johnny den tiwo lang las penaingen. Tanda kenye kula ki fasikumsi kaksin kat tiwo ke molas na kewa. Lalakadin long Eric Magin gasmedalal. Amen. Kula malap somne kuam tiwo kaksin kat ke molas. Tamdal kimi chersanduk. Nangamo pangamet ma takalikia pasha an bain ko was message after singan masum na marstila lakamis. Na pange akollah skillen misingeo. Masul ben akkelemi faksilak ki lenigar somla. Ki katluti ki shamsham kel noama. Magefan na ismol la wisha ulal. Tan kiela taliktolu na talwim tan kielosa. Metal kushnen. Pan mole. Kiga shamsham pienga. Let me still lipa the shamsham kun. Ki revelation. Sapta akos la likiyac church story. Musingi kat shamsham kun pe. Naki kainin met tolu ki pepala. Met Gentiles. Met Jews. Nakat met lan church. A revelation akos. Bukshafta sige pepala ki. Buka kon ngolongos ki pepala. Sapta akos likiyac church story. Nakat finde wi likiyac sige. Sapta akos shingen. Nakalme bakate mata in palakin mekayok matako ki saptan me ko son ko jit ko fane ki sapta singal ya. Siya kat finde rela. Nakate sum nagalalan for si. Nga fa ko inge nga kumin nan ka medin lom siya. La ashmedit ko sin lom siya ana ke nual ro.
Kafin pasit kos tari, nakat kansit basangit kos na kain dafila. Ngamo, inge na kaya tram kin mga anain oyesima, it's really distant. Ala si leo, si meto. It's closer than you and I thought or think. Ashtari sikiyak maki me siskeshnge. Kat kanli na development masikyak misingi. Anen as na fospel na kayo misingi. Ngat lalima masikyak finen Los Angeles misingi. Finsafal si madaka foregen wea na riot nge bashola wenge. Na ke masima ilya ba order ya ki national card ngayon kan wimguy ke tepe na main sisin mwet makarangan be and California nge. Na kain clash nge matagal ke leadership nge. Ilta tak fosin siyan dalik nata siya kameta. Na pel na kayo asa kakain lan mwet kola na mwet makat karangan na ba fosek. Na masikyato ba kikaslan God awiyan na naklasya. Kikaslan God oyewo kat palakin. Kat kain syuk misle kikaslan God kat kain ukak kikaslan God kat kain forkin kaslan God. Akollah malap nangakan mula Mr. Libanin ganda ka. Wiowos kilin misingi. Ang anneksyon na akollah malap na siwas na kayo. Mataga wikat dututin kaslan God misingi. Inge na challenge na siya ba. Ma kom iske maluto da. Weng mayuruman. Pass it forward na sindalik na tum kamay din siya uluman. Pange gospel siya. Fakya kya to iye. Wala na yan falgalos. Siya uspeng wasing. Na pelas ka din proactive. O siyan vulwas kinugtungin mo online God. Fakla ngay nga sa payala. At any pray. At kaksakin kom kat papatumasin ka siya. Kaya kung si Vida silen sa siya na kay mula siya in the tafla. Usiya ka din make it right with you. Kaya kat tagalututun gasto matakan nagilu siya siya katang sifac lumalap na siya. Anak manas. Kaya fasali klasya. Katyetuin siya kimetlas mamda inasyor kipay siya. Metlas mamda in manas lan mano. Metlas mamda in kelpos. Kaya siya katin mas. Kaya siya metsa siya na finena. Kaya siya ilos na kewa siya siksin malik. Kadinene kong katpapa. Kifasili klasya anak manas. O kaya makalan nga nadalamin wikat. In karingan kat. Vinash mo shafta ka na siya. Leila kasyash. Inge reflect. Makadetake malututlom. Kadin kan tupuk. Mo shaft na kiwan fakla. Mas na fakoing. Kung malap na siyum. Kaksakin kom. Kaya matalom. Kaya mo na tum Jesus Christ. Kat faklo. Amen. Malap, kat ka na kayo sa flyer, kasi klasya nga, siya unsa ko ngayon kayo, onne, pwede na tuya, nakat end session lasyo. Unsa ko ngayon na kasi siyam siyovok, siya ulba, taga kayo, siyovok, naman ka siyam kisiyam siyuklungan, may ko siya siyuklungan ko siyan, eta kaya kiksin, ngayon na kayo, may, usay noon, sinmetla sutwe.